Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasaysaya at salangan no makarta iti boarding house, friend. Ayun nga rod, friend. Ay, nagalas ti ugali ti akin balay iti day ti pag-abangan ta. Wen nga rod, nakais-istrikto tunggal due date, ti kayat na adan kwarta pagbayad. Sana makauray. Saan laday ta? Tunggal pa nagbabayad. Tumanuktok iti ridaw. Nagpipigsapay ti sa una. Pagbiro kan tangay ti boarding house. Ay, agure ka. Saludsudak to man kinyang kalantaon. No addapay bakante iti pag-abangan da. Ay, wan man. Iti kasta, pumanawtan iti dahito a boarding house. Apay madidya pagababangan yaw. Mayat matata. Iso na laang ta istrikto unay yakin balay. Pulos nga awan konsiderasyon na. Kasta? Untata, iso nga agsapsapol kami iti bakantay. Tapno makaakar kami kumamot dan. Ay, malata sa rudsudak di manang ising inton malem. Damagag ano da bakantay. Ay, sige man nga rod tata. Agsubli kaming tungarod inton malam. Wine, bareng ada bakante Tata, nangeg ko nga adda kasarsarita yu itay ababae kan bakla. Ay, wine marites. Dali sa dayjay kan tigayem na bakla. Kasta ka di, apay, agsapsapol da iti boarding house. Wine, ta stricto ka nung amin ti aking balay ti pag-abangan da. Iso nga umakar da kuma. Ay, katuan addamat bakante ijay nga to ka. Ay, kasta. Ay, malatay bagak nagsublida. Sige tata, total, siyak tinangibilinan ni Nana Ising da iti balay na. Ay, wan gaya man niya. Ala, nagsublida, ayaban nakla ang ijay boarding house mi tata. Siyak ti makaamu makisarita kadakwada. Malangarawd. Ayaban kan tao, marites. Una, sikat tirumba nga makisarita kadakwada. Tadatamo tinangibilinan ni Nana Ising, dito balay na. Ay katuan alakay, siyak at talaga ti makisarita kadakwada. Nasken ang maawatan da, no anya dagiti dos and don'ts dito'y abalay. Una, lalaingan ti mga pakawat kada iti kabarbaro o borders. Iti kasta, maayatan mat ni Nana Ising kadata, Un alakay, anya ti amutangay, bareng maapresyar na ti aramida. Ket ibaganan to, nga uray libren ti panagnaetta dito'y balay na. Mayat ano kasta bakit? Awan ti dakila paggastusan, no kasta ti mapasama. Kastoy ti abang mi ditoy. 2,500. Abang lang dayjay. Saan pa'y akaraman di ti silaw kandanom? Nalawag? Ha? Ay, uwan manang. Ditoy, istrikto kami no may papan iti abang. Mabalin na makisarita no awan ti pagbayad. Nga masapol nga agtungpal no anya ti pagsaritaan. Nalawag? Uwan manang. Oh, anya ti plano yo. Ituloy yo ka diti umakar dito, iwan no anya. Ay, wan gayam, nalipatak nga imbaga. Sakbay nga umakar kayo dito, masapol amangted kayo iti 1 month advance, 1 month deposit. O sige, itad mi ti ibagbagayo. Basta umakar kami dito inton bigat. O sige, yag yung arudan. Iti kasta, itad kumatinday to'y society boarding house kada kayo.
jaklakit din no nasingpot di akin balay iti daytoy. Kasla nagpadadan samot ijay nagkapuan ta boarding house. Ay, wan nga rod, friend. Ang kunak man no baka jakin kuko iti daytoy. Ta isumat ti kuna ni tata idi. Un ngagpaisuan niya. Ay, nasa lodsudan tantuman. Amangan mo't no, padatay lang a border di nakisarita itay. Ni Marites di bagbagayaw. Un tata. Jay ngay naluk mag-ababae. Anak kasarita mi idi kalman. Iso ka di day jay ti akin balay. Ay, saan? Border lang, dayjay. Ni iseng ti akin balay iti daytoy. Nga maday di probinsya. Man-mano nga umay. Anya, border laang ngam nagsasao, kasla balay naman. Ay, ano, saan yun ni Marites? Talaga kas di iti ugali na. Saan kailang agkamkamali amang sungpat kon kuana? Ay narigat day jakal kalabanan. Saan ngagpaabak nga orebidot na? Anya, ay, sana mabalin. Jaklakit di kabutang tikas kan kwa na tata. Nukukwa na day ti balay, mabalin nga aguli makaklaang. Ngam no pada tayo matlaang nga gababang, ha? Tutupak ano siya? Hoy, da kayo aborder dito'y abanda. Kitain nyo kumamot adagiti basura yo. Kasla saan kayo ababay? Nay, si Kamagaya Marites. Anyat pagungong tam. Dagito'y man borders dito'y tata. O anya, makikita yung mat nga agong ungetak, ngam damagin nyo pa ilang. Makapasuron dagiti aborder. Di daan mo nga isigregate ti basura da. Ay, apay nga, ibigbigat. Nga da ka dito'y batog mi nga gungungit manang Marites. May sakamat! Siguro, kadagiti amin abakla anag naed ditoy, si kalaang tidugyok. Ay, nawaw! Ay, agalawad ka iti panagsasaom si kababay. Ang mga nun niya pa iti maramid kukin ka? Anya? Saan kami amaag tapno iwarami latan ti basura mi? Mawatam? Nakasigregit day ta idirabi pimano kami. Ngem inwara lang ti pusa. Saan mi nakita? Gapo, ta saan kami paikat nga rod nakariing? Anya? Mabalin mo't nga ibagam itinasaya, di nagtuktok ako ma? Saan kita kasta nga ungot kalatan? Di ta kamalangan? Anya? Kasta timbaga kan kada jabak la? Wan nga rod lakay. Ay, agyaman day je abakla, ta nakapagtepelakpay. Tanusan, ang mga nuin sago-sagunot ko. Awan pailat makabulan da ditoy, ngam kasla damatan siguro. Nang runa da jabak la. Agam no kasta ti ugali da. Papanawom sa latan Ay, wan lakay. Day ta talaga ti pampanunutak. Ewan, papanawom latay dan. Uray di mon ipakada kanina na isig. Hello? Hello, Nana Ising. Imawagak tadda ko may bagak kada kayo. Anya ta ita? Kwa, di ngamin kaumumay na borders, hindi na palabas alawas. Plano mi apapanawan kani Marites. Anya? Papanawan nyo ko na. Oo na. Nagalas ngamin ti ugali da. Nagdudugyot da. Kasta, malabayan nyo. Sa nabali ta umayakin ton bigat. Pagsasaritaan tayo ti may papan iti dayta. Narigat mat no kalat-latan apapanawan tayo. Nakababayin mat kadakwada. Ay na, asino nga tamanin ay ti imisbo dito'y CR asaan nag-flash. Ay, nadanunak lang talagang insob-sob ko tirupa na dito'y. Ay na, napalalo ka mat nagsasao manang Marites. Siyak ti misbo dita, katrimwarak lang tanangalak iti danom ijay likaw, gaputaawan mat danom dito'y gripaw. Anya, amom manang, kas kalakalalangan, manipod imay kami dito. Awan pa'y tinapuutan mi anak isarita ka itinasayaat. Pasig abinubugkaw,
Kan kanayon ka nga ungal. Anya, no umasta ka. Unang matlano si katimang tawid iti dahi balay. Apay, kapin anum ayan ni nanay isay. Antem, lulam, unaw. Anya, di ka agin laleng dito'y Sana gaputan na bayag ka dito, kat si kamutan ti agari aray. Ha? Ti ko nam siguro, kabailam amin at tao. Nagbidot nga man ang maritais. Nay, da kayo magaya manang iseng. Wan, imaya, tao may kayo matsarungkaran a borders ko. Ay, nasaya tay may ka. Nabayag nga inururay ko tiyo umaymaw. Kasta ka di. Kat, kumusta kayo dito? Ay, nasaya at matlata. Iso na lang no maminsang ka agsusupyat da. Wan nga rod. Ay na amin samatan a border manipod ijay baba. Kat ibagada nagalas ka no ti ukali ni Marites. Ay, nasaya at na ibagada day taken ka. Mas daawak nga rod. Gaputan na singpot matnukas di asyak ti kasarsaritan na. Wala ano da kayo. Ang no sa balay ay sos. Di makalsamat ti ulo na idintalak ko kankwa na daytoy balay. Ay na, nakunamon manang iseng. Husto, timbagam. Naimbag nga orasyo. Ha? Ay, kastamit ka da kayo, nana. Ay, wan gayam. Iso ni manang iseng. Iso ti akimbala iti daytoy. Ay, kasta? Ay, naimbag nga orasyon nana. Kamodyanan na. Namamuda kayo. Wan, da kayo gayam ti bagbagada ka barbaro dito a borders. Una na. Ay, wan gayam, nana. Idi ka umaymi dito eh. Nang tad kami iti kwarta ka ni si mi boss. Ni Manang Marites. Anya, Sigun kan kuha na, ti patakaran ka no dito ay kat nas ka namang tad kami iti 1 month advance kan 1 month deposit. anya. Apay akas lamas daw kayo. Apay, saan nyo ka di nga amaw ti may papan ididay ta manang iseng. Saan? Ngamin namin anon asinaludsod ko day taken ko na. Ngam kanayon namat ngay baga nga awan. Ay, salbag da dya Marites. Si mi boss na talaga. Piling anya. Kunamlan asino. Kunamlan no iso takin ko kwa iti da ito abalay. Wan nga ruwan. Ay na, isuda ko makit nga gasawa ti papanawan ni Nana Ising dito ay. Ngarot isuda lang mat nga gasawa tinagalas ti ugali na dito. Ay, di ka madanagan. Malakas ako kay Nana Ising. Sugsugak man da dya bakit? Aginggat makapungtot iti kastaunay. Agingga patakyasan na ida. Anya? Anya, papanawan da kami, nana. Ay, wan Marites, andong. Ah? Husto tinangag yo. Mangsapol kayo langan iti sa bali a pagabangan nyo. Anya, ngamaping nana. Anya ti makagapo. Siguro kumpormi manen timpul-pulong day di abakla. Ako saan mo't? Kinapudno na. Adda nagipulong kanyak iti saan anasayat nga ugali yun na awanak. Ha? Pudno, ngayon talag ko da ito'y balay ka na kayo nga gasawa. Ngam di na kaya tasawan, nga gari-ari kayo dito ay. Mawatan nyo. Anya, ay, pasensya kay kuman ano, anya man dagiti nagbasulan may. Pakawanan da kami. Awan ti amnumi a pagakaran may. Pasensya kayon. Ngam saanan ngagbaliw ti panunot ko. Kasano da ito yun bakit? Awan mo't amok a pagakaran ta. Basol amin da ito'y da bakla. Amok, kumpormi timpul-pulong na. Ha? Padasak akasarita ni Nana Ising iti maminsan pay. Ay, wag. Barang agbaliw pa iti panunot na. Ngam no saan? Pumanaw talangan. Nana Ising, maasi kayo kumamot kada kami,
pangaasiyo. Awan, saanan ngagbaliw ti panunot ko, Marites. Orayag pa rin tumang ka dito isang wana. Anya, dagiti anak ko, di da maaramid dagiti kas iti aramid mo. Apo kawam dagiti borders no makapungtot ka. Panagkunam, nasaya at dagitang aramidam. Nana, no makar kayo, pangaasiyo ta saan nyo kumang aramidan ti madi nga ugali yo, ije sumaruno apagyanan yo. Tada kayo matla tinakababain. Nana, ala, ingkay kat isimpaminan nga gamit yo. Tapumanaw kayon. Ay na, makabanog matagbagkat kadagiti gamit. Ay, wala nga rin. Ang naman niya nga ay. Anusan tan abakat. Ay na wow! Agbumbunag kay gayam kadagiti gamit yo anya. Hoy, si kabakla, sumardeng ka man dita. Ang mga no ito takukan ka da ito igam ko akayo. Amo yan, da kayo nga agasawa. Makalekak man kada kayo. Anya, Agin lalaing kayong ngamin dito'y balay ni Nana Ising. Nang runakin ka Marites. Kunamlan si kati boss. anya. Sa bagay, si mi boss ang mapapanaw. Agin lalaing ka ngamin. No umasta ka. Kala mo, ikaw ang may bahay nito. Kunam lang no ilibre dati pag nadaedam. O, anya nga ita. Babos, Marites. Ti awanan bain abakla. Ha? Adan to aldaw mo kanyak. Ala, bye-bye amon ba kahit Kamali tamot nga men. Tikid din nasayat nga aramiden ta. Agbalbaliw tan. Santan nga aramiden tikas iti inaramid ta iti. Tadatamot lati agtinag akakaasi. Ay nawaw! Liklikam ti agbalin a bida-bida iti kaadwan. Iti kasta saan da ka akatawaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, paray. Nabarata ka mag-una yan. Kasala di mo matang kabalan. Di agawin. Awan pa rin ni Barbie. Isa dito pa agawin. Daging di kami nakita. Anya, amang makadlaw ti asawam. Narigatan. Ni Uyang. Siyempre ya. Iso lang mati asawam. Alangan mo't nga dapat sa bali. Ha? Sapay na uyong ni bakit mo pare. Ang mga nanya pa'y teramidan na kan ka. Rekano, di na mamuante. May papan kada kami kani Barbie. Yan, basol na malang. No, saan ko maanauyong. Saan ako mga gsapol iti chicks. Anya? Nay, apay anagawid ka pay laang usting.
Kunak no jakon makita ti panagrup-rupam dito'y balay. Unay kan bakit? Kasla dinak asawa iti panagsasaom. Anya, duang aldaw ken do arabi asaan ka nagawawid. Amok nga ijay manen inuman tinapnapanan nyo. Itatanagawid ka. Anya tinamnamaem nga ibagak. Wano aramidak. Palakpakan ka? Kasta ka de, ha? Anya? Ha? Yehey! Nagawidan ti artak nga asawa, kunak. No kasta ti kayat mong asawa ay pumanaw kalangan. Mawatam! Na. Ah, apay adi mo sungbatan day ta umawawag kan ka. Ay, kuha, ni paring John da ito. Awan mo't la sir di na ti bagana. Isojak song bata na yun. Anya? Kaya't mon sakit di ti makakita iti istara niya. Ha? Di nakman pagbalbalinan amaag si kausting. Barbie, tinaka-phone book anagan na. Ngam ibagamkit din ani paring John. Hoy, Usting! Uray ka anuman, di mo mayakar ti alipuspos ko. Mawatam, ah! Ha? Ha? Maamwak lang no asino da ita Barbie. Kunak tumat kan ka, makakita ka iti inam nga star. Ay, nakaturog ni tatang. Buludak man ti cellphone na. Ni, damot password na. Anya nga tati password na. Tatang! Tatang! Anya ti password ti cellphone mo? Agay-ayam ako ma. Kabayatan ti pan naturog mo. Sige na tatang. Ibagayon ti password na. Itatang met. Ay, ko. Naganinanang mo ti password na. Kahit yung asawan, uyang ti password ti cellphone niyo. Wen. Sige. Ituloy at ti maturugan tatang. Ni, da kayo matgayam tatang. Ay, wan. Imayak ta da napatag nga umay ko ipadamag. Anya day tatang? Di asawam. Ada ka no kakingkindi binababae dya inuman. Anya? Nagado tinakakita ka dakwada. Iso amamati ak. Anya? Barbie ka no, tinagan dya babae. Ah, iso jay awag nga awag kan kwa na. Adi na kayat asungbatan no adlaak. Masuda jay. Hay na, palagi pamti asawam. Tapno sardengan na day jay nga ramid na. Ay, tano saan siyak ti makalaban na. Ay na pare, ibagbagakan ka, agan-anad ka. Adun tinakakita kada kayo kin ni Barbie ijay inuman. Man ano kumangay no ado? Anya? Apay, di ka mabutang kin ni bakit mo? Ay na, nukaskan ko na ti asawa. Ha, maamaka ka. Apay ko mga agamakak nga eh. Taaw, amang mangan itiin na po, agamakak. Unang, sabali no makapungtot ni bakit mo. Uhu! Baybayam! Iti kasta, at darason nga agsina kami. Tapno nawaya kami to ka ni Barbie. Anya? Oy, Usting, sa di naman ang tinagkapwam, ijay ka di ayan ni Barbie? Sino tinakaibagakan kay ti dayta? Saanan anas kan ni ibagak no asino? Song batam kit di ti saludsod ko? Ibagam no sino tinangidanon kan ka tapag sasawak ti awanan bay na sismusa? Na, apay ngay amang kapungtot ka. Kayat mo asawan, pudno? Ah? Ah! Anay ko! Ni tatang timay nang ibagak Ay. kanyak. Sige, ingka nga rod pagsasawan ni tatang. Ha? May salaang ti kayat asawan dayta. Pudno! Anya? Mapanak nakaklaang apudno dayta. Ipakita kun kan kajay inam nga star nga ibagbagak. Naglaad ka lang arudan, ngam chick boy ka pa'y lang. Ni, cellphone mat ni tatang tigam yun anang. Wan anak ko,
Padasag nga rod alukatan. Ngam adamot password na. Amok ti password na. Saan nga mo ni tatang amok? Ngamin, kastaw na ti bartak na idiimbaga na. Kasta ka di? Anyang nga rod anak ko. Naganyo ti password na. Kasta? Adda na text. Na, Barbie tinagan na. I miss you. Kunana? Tawanan ba in? Hustang! Ha? Apay akilat ang nagungot ka, nanang? Inkaya ba ni tatang mo? Jakon malapdan ti pungtot ko! Anday! Anday ko! Anday! Apay nga ito nagpipigsamot ti sipat mo kanyakan. Anya ti basol ko? Imbagak lang arodan kan ka. Ano mapanak nakakapod nung adda babaim. Makitam ti saan mo pa'y anak kita. Anday ko! Anday! Anday! Pangasim ba kahit? Gusto mo ito na? Kita agman no di ka pa'y lamaulang. Ay, gusto na ata matayak mo ito ni ti pamayam. Anya, no ti ipagarup mo. Kat masayangan ak numatay ka. Pulos! Ha? Gaputa dagiti babaero akaskan ka. Saan asangayang? Apay ayakas na kamit. No saan mo pa'y laliklikan day di Barbie? Agtalaw ka langan. Yang ay pare ko'y, dandani di kan na ilasin ah. Kaslamat ten mata ti hapon dagiti matam. Simingkit mo ten. Si kamit. Nagsakit lang aruday. Nagraman pingping ko. Katawa ka pa ilaan. Makapaulak mo't ngamin day talangam. Apay ngamin na yan. Siguro, aramid ni bakit mo day tanya. Wen. Ay, nabasa na ngamin amin dagiti text ni Barbie ti cellphone ko. Anya? Jakman amo no kasanuan amuan na ti password ko. Tadyak mo imbagbaga. Ay na pare. Adda ay ang maaramidam. No babae iti agaramid iti wagas. Tapno malukatan da ti cellphone. Agraman messenger. Kaskada kumpormiditan ang naglaon iti kalukwan. Ha? Si kamit. Kalukwan nga ibagbagam mait. Ay na pare. Aklo naman wano saan. Talagamit akalukwan der aramidin yung kin ni Barbie. Sana ya. Ibagbagak ngamin kin kay di pa'y lang. Asar nga mon ter aramidin. Di mon urayan amamon ni bakit mo. O, anya nga ito. Nagbaling ka laga nga rod ahapon. Anya. Nagbalbalo ka din ti asawa manakaw. Diyak masigurado tatang. Inikakmatan iti pagnakman na. Ngamdiak amo no tumalab ti naramid ko. Anya tinaramid mau? Tinungpak tatang. Saan lang abasta tungpa? Tungpa! Anya? No di na pa'y laliklikan di babae na. Ha? Saan lang aday jay tiganapan na kanya? Muna. Kastati kaya't kukun ka anak ko. Marunong kang lumaban ako na da. Ay natatang, jak kayat asyaklatan tiluklukwan na. Talaga nga ipakita kan ko na no kasano ti kinauyong ko. Oh, apay kasta tilangam. Kasla nagdagsan ti parikot mo pare. Talaga na dagsan ah. Gat ibaga mo, tapno matulungan ka no anyaman dito. Nag-text ngamin ni Barbie. Makapungpungtot mo't kanya kon. Anyo? Ni Barbie ko nam? Ay na, Jack Lucky di kabailan no, liklikan ako ni Barbie. Nington kon siya kung timang tungpakan ka. Ha? Di ka kadipay napabutngan kin ni bakit mo, ha? Sana pare. Napatag kanya ni bagat ka. Ang napatag mo lang ni Barbie. Ay, diyak ka muna niya tibagakan ka pare. Tinungpa nakalangarudan ni bakit mo. Di ka pa'y nagnakam. Inton kwan, saan tula aday tatimaganab mon pare koy? Oh, Rabiin. Ngam-aping awan pa'y laang ni tatang mo. Huwag nga rod nanang. Kanayon na marabyan. Ay, mabiit man laang. Malagip ko
Malukatak gayam ti amin nga account na. Gaputan na i-reset ko amin a password na idinalukatak ti cellphone na. Anya? Payman day jay nga usting. Agasam, tada pa'y laro pa mga agawid. Ah, anya ka di man ang tibag, bagang bakit? Ay na, di ka man agpamarang nga awan amom. Mapmapan ka pa'y laang, agsubsubli akon. Nawatam, Nay, apay anya nga minti parikot. solbag ka. Anay ko! Di ko nam siguro, jak amo dagiti aramidam. Agasam, duati account mo, ken duamet ti babaem. Agasam man day tausting. Ha? Talagang sakit di ana ito lang mon ti kinababairam. Iti ka ano man, di ka makailimad kanyak. Agura ka, anya yung dagit ang ibagbagam. Daytoy, oh. Ha? Screenshot, daytoy. Kita ang dagiti awan ser-serbina saritaan nyo kadagiti babaem. Oh, anya ti palusot mo iti daytoy. Sige man. Wah, nakaalamot iti dayta? Solbog ka! Anay ko! Awanan ka iti bain. Talagaan na ito lang munday tanguganim. Urayam, tatalaga asinaan kan. Ay na, imayak anak ko. Nga may ado ti mangibagbaga akas taunay ti pungtot mo, hindi kalman. Ay talaga tatang. Asino tinangidanon kada kayo at chismosa? Dagiti karuba ah. May samot na kita. Amin amangag da, makibiyang da. Di dalat ako man agulimak. Inton ko ang pagsasawak ina. Ay, anak ko, pangasim ah. Day tati saan mo nga aramidin. Ay, dagita salbag akaaruba. Kahit sa dinaw tinapanan nila kay mungay. Yaka mo tatang. Pinapanaw ko idirabi Anya! Jak pagtatak ko ng ti asawa a babaero. Agawid no kayat na, saan no saan? Ah, Ibagbagak nga mingkan ka. Di naktumit ikas kaso. O niya nga ito. kuha. Talaga liklika ko na dyan, Barbie. Ay, kaya't ko pa iti agbihag paray. Ang mga no, mapatay nak ni bakit ko. Ay na pare, saan lang amangan? Ay na. Talaga ang mapatay na kaday dyan. Ah, Ay na pare, agbalbaliw ka nga minin. Saan pa yan naladaw ti amin? Di mo urayan nga dapay sa bali ang maaramid na kan ka. ay, bun nga rod. Sa bali ti ugali na no makapungtot. Amon pare, nasingpit man ni bakit mo. Isu na lang, takaskan ko na ti tao at di na kayat ti malukluho. Isu ano makapungtot, talagaan na idumduma ti pungtot na. Ha? Maiturad na kapanguran pare. Isu ngagbalbaliw ka. Masaya ata nagsabat ta dito kalsada, Austing. Tatang. Tatang ka dyan. Ada ka di pa'y panggap mo ngagbalbalew, Ni tatang, mate. Di mo urayan na may boss, ti anos ni bakit mo kun ka. Ay, na, mga nagbabawi ka. Ay, itapay lang, agbababawi akong tatang. Ikarik ngagbalbaliw akon. Nasaya at nukas ta. Laglagi pon da ito, Uray ka sa nukarigat tibiyag. Di ka gararamid iti may kaniwas a pagbabawyam. Ha? Tamamumbat ti anak kaon. Ay, ang mga nupog sa atin na day tangis mo no makapungtaw. Anya? Nasaya at nagawid ka, Nusting. Aday ta. Naisaganak amin ng agargaret mo. Nawaya tiri daw. Umanaw kan. Anya? Mapan ka iti kayat mo apapanan. Si kamot bakit? Dinak man bakit-bakitan si ka babaero. Ang mga numalipatak asi ka ni Usting kat mapatay ka. Na? Unay mo day tapungtot mo kanya akon. Pakawanin nakmutin please. Kaano pa yan naadal mo tiyagpakasi? Apay, imbaon ka ngagbabae, Duraban kang tupay, salbag ka! Anya?
Talaga di ka pumanaw? Ay, awan mo tiyam mo kapapanak, bakit? Ayawan bibiyang ko no, awan pa panam. Ah? Basta tibagbagak, pumanaw kan. Oh, nalawag. O, dagita. Dagita kawas mo, alaamon. Ay, please. Please. Please, bakit? Please, Ah. tarupam. Ah? Ala, ipan kung dagito ikawas mo, Jerwar. Makaamu ka no sa dino ti pangipanam. Anya, ay unay kamutan, bakit? Ay na, di nakmaala iti pakasta-kasta musting. Ha? Awan lat asik iti babaero at tao. Rumbang kada kayo kat pagtalawan. Anya kamutan. Impan mong tumot itirwar dagiti kawas kaw. Natudwanan. Kun inalapayin dagiti basuri raw. Na, kabailan na kun nga ungtan akasta? Ang mga nodyak makapagtapal, sikati sumaruno abal kutak, tapno alaan da kan dagiti basurero. Total, awan mat ser-serbem. Anya? Dinakbog kawan akasta kunakmat. Ha? Sa anak nga agpungtot akastoy, no nasaya at aramid mo, mawatam. Tanya nga rin ti pagsukatak nga ita. Inala damutan. Awan bibiyang ko. Saan kun aparikot no awan pagsukatam? Inka dumawat kin ni Barbie a babaem, barang ikan na ka. Unay kamutan, bakit? Ay, iti ka ano man. Awan karbangam nga agin pupungtot. Gaputa basol mo mat, no apay akastoy ti kinauyong kukan ka. Ay, nawaw! Liklikam ti agbabai, tapno maliklikan met ti riri. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nay, anya ngay day ta imot maumay ta. Kasla tsokolita, ay kanak man. Saan a tsokolit day to, nana? Sabon day to. Anya? Sabon apang papudaw. Sipod pa'y, daytuyan ti usarak. Anya? Nabayagan nga iso ti usaram ko nam. Nga mapay nga raw. Saan ka matapim mo daw? Anya? Nagalas matan ti tabas ti dilayo, nana? Kahit puno mo timbagak. Saan ka day? Di ta kayo mandangan. Anya kamutan, Mayta. Awan lang arudan si Dain. Day tapay lang pagpapintas mo, tinapan mo ginatang. Ay nawaw. Sana bali tabukod kumat akwarta tinggatan ko. Unay kan. Bukod mo ngam panunutom ko mamat ti si Dain tayaw. Napatpatagmatan kan kadagiti sabon amapan mo gatangan. Ay, talaga napatagdag ito'y Nestor. Na? Sa anak nga agbyag, no awan sabon nga usarat. Anya? Ala, ingkakit agpriton iti tuyo, ta iso ti sidaan tayo. Ay, kaslago yung jasawam ni Star. Ha? Awan kayam si Danyo. Tikis sabunan na pangpapudaw ti ununan na. Uwan nga ron tatang. No ibagak.
baribar mo ti sungbat na. Anya launay aya, ti maalala na kadagiti sabon na gatgatangan na. Di mo pumudaw. Isumulata ti kulay na. Dahil tangaro ti kanayon ko nga ibagakan ko na tatang. Ang apaan nak may. Ay no di na kaya ti mapalagipan. Bayam, takanin na ti sabon. Mombayta, nasabat ko ni Miling itay. Ay na, nagmayat jay po daw na sika. Anya, sigud mo't kahit ana silang tingisit dayjay. Ang gapo ka daw iti sabon nga usaran na. Iswapim mo daw, nagmayat nga raw. Anya, ay nanana, di nak ikumparakin ni Miling. Gaputa na bayagan dayjay nga agus usar iti pangpapudaw kumpara kanyak. Wala, ngamsi ka nga main. Uray basay, awan mo't nagbaliwan na. Uray day tala ko marupam. Anya, nagalas at talaga ti tabas ta dilayo. Nukas namit lagayam ti umayo ibaga. Di kay lakuman inluklukatan itiri daw. Anya! Nagalas at talaga ti panagniw-ngiwat day dya bakit? Apay. Anya man ti parikot mo kung ni Nana Pipita, takas taon ti pungtot mo. Wala, takanayon na adilawan dagiti sabon nga usarak. Ikumkumparanak pa'y kinimiling. Nimiling ka no, kat pimudaw nga uray sigod met anasilang tingisit na. Ngamsyak ka no, saan? Kay pudno mait. Inusar mo sa amin asabunayin. Ngam awa mo nagbaliwan day tangisit mo. Ay, unay ka, Nestor. Nagpadaan nyo iti panunot kin ni Nana Pipita. Pumanaw ka man na dito'y balayan. Agdan na kayon iti dayja, bakit? Na. Total, baak mo. Gusto day ta na panagpungtot mo bakit? Mangan kan, ta nakaluto akon. Kanam laang no anyaman dagita inlutom. Naa. Makapawan ganas amangan no kastoy lang. Anya? Tapnumap na kanya. Inkayaban ni Nana Pipita, iso ti lang mo amangan. Total, iso mat ti husto para kan ka. Imbes asyak ti ayunam, tasyakit nga rod ti asawam. Ngam saan man? Ay, unay kan na ya. Ala, pumanaw ka dito isang wanak. Ang mga nudyak makapagtapal kat ikugtar ka. Bigbigat pa ilang ngam nakapulos ka bakit? Papanam? Awan bibiyang mo no sa dinuman ti papanak si ka, Nestor. Tapno amom anya, aging gaita, saan pa'y anagbaaw ti pungtot ko kan ka? Anya? Aging gaita, nasakit pa'y lang tinakam ko kan ka. Gapo iti ibagbagam nga adon tinausar ko asabon, ngam awan lata tinagbaliwan ti kudil ko. Kagpay sumat! Oh, kitam, tainulit mo pa eh. Ay na, panagriknak, ngumato amin adara dito'y ulog tunggal kasta ti bagbagam. Sige, maminsan pa'y Nestor, talaga apang uran kan. Anya! Oh, Nestor, itaman pa ngay malatiw ka dito balay. Uwi na, tagmay-may sa kami ni balay. Iso ngay maya ko na. Tagi-tagi nam. Saan pa simbangpot ni bakit? Nasapa rimwar. Rabi nga mawampay. Ni Buboy, napan iti andananang. Ijay ka no maturog. Ay kasta, napanan na ngay manayin di asawam. Ang mga no napan nagbirok iti kabarbaro asabon. Kasta mo ti napanunot ko. Ay, isumot lat ti amaw aginagara na iti napanan na. Una yun na yan ni Maita. Talaga kayat na ti pumudaw. Uwan nga ron. Na-influensya na. Kadagiti ko kumari na. Kanya launa yaya ti malala na dita. Sabon-sabon na dita. No siyak. Igatang ko langan iti litson. Igatang ko iti sabon. Uwan mari. Kung naktumatkan ka, kita ang atilangak.
Sigon, asan akas titi kapudaw ko. Ngem, gapo iti da ito asabon. Pimudawak. Siguradom lang bakla. Gatangek da ito'y upat a piraso. Mano itayin ti ko nam apresyo da ito'y maysa? Nalakalaan da ita. 400 lang ti maysa. Iso aday ta upat. Bali 1.6 amin. O sige, ikash ko no mapaliiw ko amaya. Ulitak tumanin ti gumatangkan ka. Ay na, sigurado yan. Agsubli ka pa'y. Kita ti rupa da insyang kan ligaya. Nagpupudaw da san aya. Wan ngagpaisoan niya. Wunmat. Sigud mat, akas lapaltat ti kangisit dagijay. Pimudaw dalaan gapo iti da ito asabon. Ay na, sapay la ko mga rod. Tada ito'y matanti solusyon iti parikot ko. Kanti arapaap ko apo mo daw bakla. Nahirabiain mayta. Ang meta ka lang lumabas dito'y balay. Apay, anya ti parikot mo si kaabakat no narabyanak Anya, tunggal lumabasak dito'y balay yo. Damagam amin no naggapwak. No anya da ito'y imat ko. Ay katun tagkaaruba ta ka ang road. Iswa sa ludsudak mat Kas kumaita. Kas la sabon mananday tayo mat mo. Anya kumano sabon daytoy? Wan, sabon daytoy, nana. Anya? Sigurado aday tuyin ti makapapudaw kanyak, nana. Uray puutin nyo, napudpudaw akton ngam ni Miling. Ayun na yun. Talaga lang Ay kat nasaya at matano daytan ti mang papudaw kan ka. Kan bareng no agraman day taugalan kat papudawon na. Anya? Ay, naalala! Ay! Anya? Ay, kunaklakid din no, sino ka? Si ka magayam. Agpakpakarabi kan tumait. Kunak no alalya ka. Ay, unay kayo matintata. Imbaglangan natin nagmursiit ka. Ta nakitak tingipon mau. Salbag day to alaklak. Apay. Ay awan tata. Ti kunak, nagalas kayo. Na! Di ta kayo man lang. Ita ka la sumangpait. Sakit. Naa. Ay, sabon manan day ta imot mau ay nawaw. Apay ayang amin. Amin lang isang putkon. At dalat ta maibagam. Salbag ka man. Agsaysayang ka lang iti kwarta iti day tangar aramidam si kamay ta. Masigurado ken ka. Daytoyen ti maudi a panagkatang ko iti sabon. Anya mga iti kaya mo asaway? Amok a daytoyen ti makapapudaw kanya. Ha? Kita daing siyang kandigaya. Kastoy ti sabon da. Nagpupudaw da. Aya? Iso nga amok a daytoyen ti sungbat ti parikot ko. Ulbud day jay amili sa abakla. Kuna na makita kun ti epekto na kalpasan ti talong aldaw. Ngamawan mo ti makita ka nagbaliwan ti kudil ko. Anya? Inton ko mapan ko lakit nga rod pagsasawan. Ay, unay kan aya, mayta. Gapula iti day ta asabon. Ison, ti diyo pagkinkinawatan. Ay natapno amom, 1,600 aming timbayad ko iti day ti asabon. Ngam ne, wa epek met. Basol mo Apay, pinilit da kaya, gumatang. Ay na di kag sao-sao iti kasta si Kanestor. Awan ti amom no anyaman ti nagsaritaan mi kin ni Melissa. Awan ti ammo may papan iti panagpapudaw. Ay. Iso nga agulimak ka man latan dita. Dumngag ka iti ibagakan ka, amay ta. Apay, anya ti ibagam. Siguradom lang ang makatulong kanya. Ibagak day tao, hingam di ka gumurgura. Panangi sakit ko la day tuikan ka. No, agdigos ka man. Agis iso ka mamait. Saan la asabon ti usaram? Anya? Madlaw ko ngamin atong galagdigos ka.
Sabon kala sabon. Salod-sodam na pay. Tada mula ta iso ijerwar ti banyaw. Isaw nga amok. Anya? Ha? Amom ka di ti tangtang abam, Nestor. Amok ah. Padasam ka diti agis isaw tunggal agdigos ka. Sigurado, makitam ti epekto na kumpara iti nagad adon a sabon nga ingkainos osar. Anya may tulong na kita sabon. Anya? Ha? Awanan kay ti bain bakla. Imbagam amakitak ti epekto na kalpasan ti talong aldaw. Ngam awan mat nga gingaita. Anya? Impagarup ko lakit din nupod no. Namati ak adagos, gaputan na laing kang ag-sales stock. Ay, mabit lang, mare. Akalma ka man. Kasta unay man iti pungtot mo may dito'y balay. Anya tinam na maam, maragsa ka nak. Ay na, saan nga imepekto di lakom asabon? Ay, dumngag ka iti bagak. Siguradom lang ang ama ay ayo ak itibagam. Tanusan, ipakan ko amin ken kadagito'y talo asabon. Na? Aglako-lako ka, ngam awan mo't epekto na. Nung amin agdigos ka, kat usaram day ta asabon, igidan mo ti agis iso. Amok akadigdigos mo, gaputa na basapay lata buok mo. Angam ni, ay na makitkita mo day ta, kabkab di tatenged mo. Aging gaday ta likod tila payag mo, yaks! Anya? Uray sabon ka asabon, ano di ka magis iso. Talagang awan epekto na. Apa yun, Maita? Tunggal makita ka, kasta unay apungtot mo. Ay na, ad-adda makapungtutak no da kayo ti kasarsaritak. Iso apang nga asiyo tadidak kasarsarita, napudot yung ulok. Anya, gapo ka dahi itimbaga ni Melissa ken ka. Bakbakitan kayo mat at chismosa. Ti chismosa, dayag sasao iti sana pudno. Kat puno maut jay baganakan ka saan ka day. Anya? Wan Maita. Padasam ka day. Atong galagdigos ka. Agis iso ka. Kalpasan na. Agsabon ka mo dun. Tapno umipik daw. Tano sabon lang ay awan di mo namnamaan. Ad-adalang asumilang day tangisit mo. Gapo ka dagita, kab-kab-maw. Anya? Anya, kasta timbagan ni Melissa ken ni Maita. Ay, wun ka no. Imbaglaang na tanaturod ni Melissa ng ibaga. Gusto timbagan na. Hindi pala kayat ko nga ibagakan ko na. Mamanga no gumura no ibagak nga agis isaw. Tani, makikita mo dagiti kabkabiti tangan na. Siya pa'y naglay nga sumungbat ni Maita. Uray pudno tayo maibagbagakan kwa na. Ay, wan! Ure pagsayatan na ti bagam ka kontraan na. Ni, siga ka di day tabakait. Kasla nagbaliw mo tanday tarupam. Anya? Kasla pimudaw ka. Ay, anya ngay manin asabon, ti inusarmaw. Ay naawan lakay, sa anak anagusar iti sabon. Ha? Tunggal agdigo sak, agis iso ak, iso nagbaliw ti kulay ko. Anya? Naamiris ko, husto ti imbaga ni Melissa kanya. Ay, agyaman akbakait. Kamaud dyan na. Napanunot mo day ta. Wala kay, husto ni bakla. Asaan amaala iti sabon laeng ti panagpapudaw. Nasken nga agusar met laeng iti is-iso. Isumait. Kita ma, limawag ti rupam. Saan akas iti sigaw, akas la nangisit apaltat. Amok met laeng akas tati ibagam. Sana bali, tanay. Rimanyag met ti rupam itan bakit? Sika ka din day tamay ta. Kaslapin mo daw ka. Ay uwan tata. Ken, agyaman tanadlaw yu day ta. Una, tat. Sigod mga men.
Ana silang tingisit ko, tata. Ha? Wen, pudno da ita. Ngam gaputa tunggal agdigo sak ita. Kat agusara kon itiis iso. Iso apim mo dawak. Di mamati ka na saan la maala iti sabon ti panagpapudaw. Wen, tata. Mamati akon iti da ita. Anya, mamati kan asaan amaala iti sabon ti panagpapudaw? Wen, mare. Kat pakawanan na kumakadagiti na isawang ko kan ka iti kalabas ha. Gapulaang iti sabon. Kasta unay ti pananggurak iti kan ka. Ngam ita, saanan? Nasaya at ano kasta, sister? Ala, itultuloy mo. Kabayatan, iti panagus-usar mo iti sabon, igiddan mo ti agis iso no agdigos ka. Iti kasta, tumalab dagiti sabon. Wen, bakla. Ay, nawaw! Pudno nga adumot dagiti sabon a pampapudaw. Ngamno di ka matagis iso, saan atumalab? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Tinapa! Tinapayo dita karuba! Ay, no, wow. Si kamat ti lumabas iti paraangan, Mari Gracia. Ne, anya kay talakom. Tinapa, Mare Miriam. Gumatang ka man kit de. Ay, sagmamanongay, Mare. 50 laang, Mare. Ikanak man iti duang atado, Mare. Ang ilistampay laang, Mare. Unay kamatan, Mare Miriam. 100 laang utangam pay. Bayadak tumat laang, Mare. Danag mo na ya. Sigurado ka, Mare. Kasla saan tamat nga agkumari. Bayadak tumat laang, kunak lang arudan. Ay nawaw, nakamisuot kami tanagawid anakaw. Apay, saan mo analakaw, dagitila ko matin na pa. Nagatang amin. Iso na laang. Tainutang mo't ni Mare Miriam ti 2 aset, tatang. Ay, dahi ta makagapaw, no? Apay nakamisuot ka. Madanagan laang. Ang mga nudinan to bayadan. Ay, si kaki di anak ko. Sa nabalay, ta kumari mo ni Miriam. Unang Ngam, anya manayin? kumarik ni Miriam ngam nagtiwid nga rod nga agbayad iti utang na tatang. Ay, nali ka nga minagpanunot iti negatibaw. Agbayad tulat ta ka day. Ay, ala, umay katagkapi ka. Nagluto akpay iti kamutay. Ay, nawaw. Apaya di ka mangan adur lakay. Kitkita anak matlatan. Sa dino tinangalami ti tinapa, bakit? Ah, inutang ko ka ni Mari Gracia. Naimas da ito'y atin napalakay. Kasta? Wen, sigurado nga aduti ka nung ngayon na po inukwa. Ay, wun gayam. Nalipatak ngayon bagakang ka.
Asana ka makaawid dito'y balayan to na alas 12. Makipanganak tulatan kada pare Mariaw. Ay, awan parikot iti day talakay. Makantapay kiti. Ituloy tanto ti agsarita kalpasan ti pananganta. Ay, anya ti araramidam dito'y parlor ko, manang Miriam. Anya kumapay. Umay kumanan ipakulay to'y buok ko bakla. Anya akulay ti kayat mo. Kitaam ano niya ti may bagay kanyak, Luis. Ay, bagay mo mat amin. Ay na, tabulaan nagpailaang ma. Ay na, wow! Uy, saan ka bulbulaan, manang Miriam? Pudno ti ibagbagak. Alangarod, kulayam iti violet to'y buok ko. Sigurado ka? Na, apayakas na ti reaksyon mo ngay bakla. Saan ka di akinunam itay abagay ko amin akulor? Ay, kwa? Ay, agtugaw ka nga roden. Siya kon, ti makamu iti buok mo. Ni ka di Mari Miriam, tay Violet ti buok na naggapo dito'y parlor shop mo, Luis. Wen, iso, apay ka di. No kasta, at dagaya man kwarta na. Ay na, wow! Kaano pa'y anaawanan iti kwarta ni manang Miriam? Kasanumat ana ibagam dayta. Kano nakita ka sagsasangaribo ti linaon ti walit na sika? Nagsweldo siguro anila kay na. Siguro, ano maguray ka? Apa asal sanod-sud, Anya kumapay ngay. Adda sa nga gasot nga utang na kanyak. Ngam aging gaitadi na pa'y binayadan. Ano tinutang na ken ka? Tinapa, bakla. Ay na, agdiretso kay di balaydan. Bayada na siguro. Tanakitak met nga nagad-ado ti kwartana. Mari Miriam, umayak man. Mare! Mare! Mabitla ang mare, umayan! Makauray ka kadimat Ay nawaw, di nakbugkawan, Mari Miriam. Umay kumutla singiran ti bayad ti tinapa nga inutang mo. Wrong timing ka, Mari Gracia. Nay, anyat kayat mo asawan. Awan kwartak ita, Mare. Ada nga min napatag anang usarak iti kakaysuna a kwartak. Ay nawaw, awan ti kwartam. Ngam nagpakulay ka iti buok mo, Mare. Manulaang matday ta sa nga gasot, Mare. Day tangarod ket, Mare. Sa nga gasot laeng. Ngam awan pa'y ti kwartam apagbayad mo. Ay, di nakasta-kasta na, sika, Mari Gracia. Na, siyak pa'y ti pangibagam iti kasta, Mari Miriam. Sika tinakautang. Ita, sika pa'y tinaturay. Nung makapagsao ka, kasla na imas, ti tinapangain kong. Nagapgad tupay. Anya ti ko na, Mare. Ulitam man. Tikunak, naapgad tilakom atina pa, Mari Gracia. Naapgad, ngam sindamot. Ay na, Mare, saan man asyak ti ulbudam. Ada ka matgaya man, Ador Lakay. Nasalaw ko ni Mari Gracia dito dalan itay. Dito'y balay tinaggapuan na. Ay, kwa, saan mat, Ador Lakay? Apay ka de. Kunaklakit din dito'y balay tinaggapuan na. Ken kaslad da diyo nagkinawata na, iso nagparta ka magna. Ay nawaw, saan mat Lakay? Nasayat mo't nga ron no kasta. Ay, bakit? Itimplanak man iti kape. Tanay, makakapkapiak. Ay, ariglado, Lakay. Urayan nakbet, ta itimplaan ka. Kumusta ngay manang Gracia? Binayadan ka din ni manang Miriam ti utang na? Ay, saan pa'y nga rod bakla? Ay na wow! 100 only? Di na pa'y lainted? Masurunak nga rod kan kwa na. Imbes nga agbayad, nagado pa'y lati ibagbagana. Nagturay day ja Miriam. Ohos! Anya nga iti bagbagana ken ka? Naapgad ka no tilakok at tinapa. Ganun? Dila agbain day ja babae. Ay na, sinong batang mat kumaamanang? Naapgada talaga no utang, kunam kumaa? Ay! Aywanan niya.
Apay ajak na panunot ti kasta. Bayam. Kastanto man ti bagakkan kwa na, nuulitin naman ang tinaramid na. Ay, mabalin ka diti agsaludsod ken ka, Luis. Anya ti saludsod manang Miriam? Anya tin marmarites day jay agrasya dito'y salon mo, ah? Awan met. Apay aya. Ay nawaw, di kan aglibak. Nakitak mat nga agsarsarita kayo dito'y idikalman. Ay na, awan ti dakas ngayon marmarites ni manang grasya kanya. Naibaga na laeng ti maipapan iti inutang mo at tinapa. Talaga mat day jay agrasya, ah. Pati utang ko, in marmarites na ken ka. Imbag kumamat no saan anaapgat tila ako na atinapa. Ay, naapgad mo't asasawam? Pudno mat anaapgat ti tinapa nga inutang ko ken kwa na. Iswa saan mi asinda. Narigatan, ang mga no isupay ti pakaalaan mi iti sakit mi. Saan mo't anaapgad ti ginatang ko kenkwana? Naapgad siguro no utang. Ay, anay ko? Dayta ti ganabam. Apay na nagtungpa ka. Nalabas mo ti panagniw-ngiwat mo abakla. Ada ka din ni Gracia, Tataduro. Si gaya Miriam. Apay, anya masapul mo. Umay ko kumaitad ti bayad ti tinapa nga inutang ko kenkwana. Nakababain mat piman. Umunag ka. Tasi ka ti mangyawat kenkwana. Ay nawaw, saanan Tataduro? Da kayo latan ti pangitadak. Ang mga no, makadisturbo akpay. Ay, sigurado ka kaday. Ay, uwan tata. Sa maysa. Adamat lang napatagapagnak. Saan amabalin nga agbayagak dito'y ayan niyaw. Ala. Muntoy nga ruday, tasyak to timangtad ka ni Gracia. Ay, agaman ako unay tata. Ay, uwan gayam. Pakibagak ka ni Gracia, ano maminsan. Siguraduan na asaan anaapgat ti tinapangailakla ko na. Anya. Ay, naimbag ta nakariing kan anak ka. Apay ka di tatang. Binayadan ni Kumarim Miriam, ti utang na. Ay na, nasaya at matnatang, tanalagip na pay. Wanangam kuna na mata, naapgad ka no tilakom at tinapa. Ay nawaw, naibaga na pay latikas na. Ha, talaga mo't aday di at tao ah. Iso lang arudan tinakautang, iso pa'y tinaturay. Kaya na, kuna na, siguraduam to ka na asanton anaapgad dagiti lakom at tinapain ton maminsan. Nagadukat nga mo day di at taon. Saan mo't anapgad tilakok at tinapa? Nasakit la siguro tinakam na kanyak. Iso akum komporme manen tilaw-lawatin na. Ang, bayamon da dya kumarem. Di mulatan ikaskaso anak kau. No nyaman, ti bagbaga na maipapanken ka. Bayamon. Sikan ti agpakumbaba. Tapno maliklikan ti gulaw anak kau. Tinapa! Tinapayo dita! Ay, damagas ka man pa'y dito'y parlor, manang grasya. Apay, anya ti bagam, Luis. Aguri ka. Kaslasan anak naksayan tila ako matinapa. Saan pa'y nga rod? Jakman am mo. Manmanumat ng tigumatang kanyak. Amok ti makagapo. Ha? Anya ti am mo. Ibagam man kanyak no anya ti makagapo. Ay, ket no kumkumpormi, tin marmaritis ni Manang Miriam, maipapanken ka. Ay nawaw. Anya manin ti isyo day di at tao. Ay na, imbagbaga na anaapgad ken narugit tila akom atinapa. Ay, naglukon day di at tao. Ay, day tatipod no. Amumet ni Manang Miriam. Ura iso tinakabasol ket iso tinaturay. Uy, di lagbabain Talaga nga inuubing ti panunot day di ako marek. Exactly. Para lasang sangagasot nga inutang na, madadalkit din tinasayat alin na ganyo. Ngarod isupay ti addaganas na amang dadael kanyak ket iso lang arudan ti nakabasol. Ay nawaw,
Si kamat gayam, Mari Gracia. Naimbaglaangan, tanaranaan ka dito'y dalan, Miriam. Di ka umasidig kanyak, Mari Gracia. Maysa! Panagkunam ka di, kadyak na amuan nga inmarmarites mo ang naapgad, ken narugit tilakok at tinapa, ah? Pudnumat nga ben, anap gad tila ko, Maray. Daytoy ti maibagay ken ka. Anay ko, Mari Gracia. Ibatam ti buok ko, Maray. Napunuan akon ken ka, Miriam. Di nakipungot, Mar. Madadahal ti buok ko. Sapay kagap-gapok lang iti salon ni Luis. Awan bibiyang ko. Saan ko nga'y batang tibuok mo? Aging gaad di ka agsorry ka niya. Sorry nga, Mina na. Amok, mapilpilitan ka lang. Saan akas ta ti dumawat iti pamakawan? Si kapay lati makaungat. Ay, nawaw. Hanya nga rin ti kayat mo, Maray. Ay, kastoy ka day. Ay, alan na, Maray. Pagawanan na kon. Sorry, kumare. Ikarek. Sana na maulit. Ay, sorry talaga, Maray. Kasta ah! Anya ginandamag ko nagapa kayo kano ni Kumarim Agracia, Miriam. Saan mat adurla kay? Di ka naglibak, tada nakakita kada kayo. Ay, nawaw. Sino man nga tan tinagpulong iti asawak? No apay mat adi mo amuti agbayad iti utang mo. O, makita mo dito na pasamak. Sa nga gasot, di mo pa'y mabayadan. Inmarmaritis mo pa'y anaapgad ti tinapaala ko na. Kit mo sindata mo ti inutang mo tinapa. Ala, uhuston lakay. Sana bali. Okay kami matan iti kumarek. Siguraduam lang, Miriam, ha? At dalamadamag ko manin, makaraman ka kanya. Ay na, naimbagman, tanagpakumbaba ni Manang Miriam, Manang Gracia. Rumbang laang, taiso tinakabasol. Ay, ungayang bakla. Gumatang ka man kit di itilakok at tinapa, tapno maksayan. Gumatangak, ang mabalin ka, di nga idagas mo iji balay. Ada ni Nanang Ijay. Mabalin manungay tigatangam. Kas itisigo dagat gatangak, Ay nawaw, tibayad na ngay. Asino ti pangalaa? Mapitlaeng, inakalan ti bayad ko, Uray naklabiit dito'y ruwar, Tinapa! Tinapayo dita, kabaranggayan! Ay, gumatangak man iti lakom at tinapa, Mari Gracia. Ay nawaw, punak man no kunam anapgad tilakok at tinapa, Mare Miriam? Saan mo't, Mare? Ay, kunkunak lang day jay. Ay, lakwan nakitin. Tapno maksayan taimot mo. Amangan mo't no utang manan, Mare. Ay, saan ka madanagan, Mare? Saan ko nga utangan? Tadamat pagbayad ko. Nasaya at mat nga rod no kasta, Mare Miriam. Manungay tigatangam. Duamanan? Wen, Mare, tapno sa nga gasot ti bayadak. Ay na, agyaman unay, Mare Miriam. Ay, awan anyaman na, Mare. O ala, agpili ka no anya ti kayat mo, Mare. Ay, nawaw! Nuda tayo tinakabasol, di tayo kumaagbalin anaturay. Adalan tay kit di ti agpakumbaba, tapno nasayaat tintay pa nagkakadwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho
ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwata ka hon, salya bakit? Ay nawaw, mapan kay ti bangkag ta, ngam di ka pa'y matnangan, Jobert Lakay. Sana balay, tanagkapiyak matan bakit? Ay, dayta ka manen Lakay. Dagiti manok mo manen ti pang pangrunam. Ay di ka agsaw iti kasta. Ngamin, nubaybayak dagiti manok at arakain. Di awan ton tila ko ta. Kaya mapasamak day ta. Awan ton, ti isukat ta iti bagas. Mala, umuna ka nga rodan iti bangkag talakay. Isarunok to ti balon mo. Agyaman naklaw na, bakit? Ay nawaw. Naksayan mo titarakan ko ang manok. Uno. Ay nagkamali akla nga nagbilang. Ulitak man. May isa, dua, talo, pat, lima, inam, pito. Naibagabiga mo, pare Jubay! Sika magang partinong. Sa dinong nagkapwam. Di ta bang kagmi ah? Apay ada pare ko, mau. Nakita mo nga ulit-ulit ang mabilbilangan dagiti manok, mau. Uwan nga raw, pare tinong. Panagkunakit naksayan titarakan ko ang manok ah. Anya? Asino ngay mo tinangkisay? Diyak nga raw amaw. Day tatiriga na no ado titarakan mo ang manok, paray. Di mo ida maimonitor. Ay, uwan nga raw, pare tinong. Anya nga tanong ipatarakan mo ti daduma ang manok mo kanyak. Inton agitlaw, paggudwan tantong paray. Uwan nga agpaiso niya. Mayat day ta na panunot mo, pare tinong. Ada akon Lakay. Nasayat mo tadakan bakit? Itay pa yung orayan ka. Ay, pasensya kan ah. Nasalaw ko nga ni Mari Pipita iti dalan ket nagistorya kami pay. Ay nawaw. Ha? Dahil talaangan tinabati ang manok mo, Lakay. Inala ni pare tinong titaduma. Manungay ti panangilakom kenkwana. Saan ko ngayon lakaw? Tarak nin nakanaw. Anya? Apay akas ta ti reaksyon mo may. Apay dakas na impatarakan ka. Saan ba't Lakay? Apay nga isupay lang tinapilim apang ipataraknan. Sana bale, tamay at titulag mi ka ni pare tinong. Ibingayan nak to inton agitlog ti manok ngayon patarakan ko kenkwana. Ada akaon, pipita ba kay? Ay nawaw. Awan pa'y alas 12, ngam nagawid ka adagos. Agpudno ka man tino. Napan ka iti bangkag wenno saan. Anya ka ni bagak ka? Napanak ah? Kita am dagiti kukaw nay, nakarugrugay. Kaya naasawain, nagtrabaho ah? Adda pa'y inyawid mo ang manok. Ay natinong sa dino manan tinang taktakawam kadagita ah. Saan ko tinakaw na kita oy? Impatarakan ni pare Jubart. Anya? Adda nga rod pangalaam iti ipakan mo kadagita ang manok. Ay na, sakti makamaw. Danag mo na niya. Ay natinong, di ka manan agar aramid iti kalukwan ah. Saan asyak ti ibabain mo? Kalukwang ibagbagamay. Kano hindi pa aplanok nga agtarakan itiniti ba manaw? Inununaan na lang ni pare Jubart. Awan lat ammo ka. Adaman sa ludsudakan ka, Pipita. Anya day tananang. Aduma, timanok apakpakanan ni Tinaw. Sa dinungay, tinangalaan na kadagijay amanaw kanakaw. Ay nananang, manok ni Pari Jobert. Ipatarakan na lang iti asawak. Kasta aya. Sapay nagadaw. Adwa talaga nanang. Bantayam ti asawa manakaw. Ang mga nuawan tumanan ti pagbanagan day tangar aramidan na. Kastamot lati kunak nanang. Amangan kit dinupartyan na. Kat saan namat ako kwa. Ay na, saan na tayo nga ibabain day tatinaw?
Tinong lakay, mapan kami makichindakin ni Marisalya. Ninanangay. Napan iti ayan tigayim na. Sigurado nga inton bigat ton day di makaawig. Ay, nawaw. Makapag-relax man na tao nga rodin. Aditi balay. Anya ti ko nam? Ay, awan. Magrubwak ka kiday. Tapno di ka maladaw. Iti papanam. Si Kangay, saan ka amapan iti bangkag ta? Saan Nabambanugak. Agi na nakpay Na, anya kumamot nga iti pakabanugam. Kat saan matunay analawa ti bangkag ta? Ay, huwag gayam. Naimbag ta na lagip maw. Gumatang kantuman iti 10 kilos sa mais. Naibusin ti kanin dagit titarakan ko manaw. Ikanak nga rod iti igatang ko No, da mapaglakwam Di supay la igatang maw. Sa nabalay ta para mo ila iti masakbayan ta dahito yung rarabihan. Dito ya kon Marisalya. Dagasan naktumanan inton umay asaba daw. Amok ti pangrabian yaw, Mari Pipita. Ah? Di mo ka di maangot, ti maangot ko. Ti anya Mare? Ay, nawaw. Kasla na mahituntuno ang manok, Mare. Adda ayamot Mare. Di mo maangot aya, Mari Pipita? Unngag paiso. Ay nawaw. Apay kasla madanagan ka, Mare. Ay rabiin Marisalya. Agawid kan tanarigat ti marabyan. Nang runa pa ikat awan kadwam. Inton maminsan tumanen Mare. Bye-bye. Sigurado nga dumananti ka na ngayon na po ino kastula masida. Manok ko naman. Tinong! 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 Abay, agan ano ka? Apay akas tatajar maw. Anya ti kayat asawan da ito'y? Agasam ngay, tadwa amanok ti intunom. Kasangsang po mo pailay. Nagadaon ti saom. Manok mo dayta, Manok mo aya. Ay na, di ka madanagan takukam ti maysa. Saggay sata. Ay natinong, di uray kukam amin. Oh, di ka mamay. Amo ka makasidsida ka iti manok. Ay nawaw, dayta kinarawat mo manen ti ipakpakat mo. Kasanon no maamuan ni Pari Jobert asindam dagiti impataraken na amanok na ken ka. Adda pagbayad mo no ipabayad na. Awan Ang amaw. Amok tir aramidak bagay. Tapno di na ipabayan dagiti manawg. Ne, apay kasta ti reaction nyo nanang. Sa tinaw tinangalaan nyo iti manok nga inluto yo, Pipita anak ka. Ayun, nalipatak nga imbaga nanang. Di yu kutkutsin day tamanok dita kasirula. Kukwa ni Tinong dagita akarni. Ano sa inyo pa'y laang akang kong tisidaan nyo, nanang? Apay, saan ka di akayat ni Tinaw nga agsidatamat iti karni ti manok nga inluto na anak ka? Ay, saan nga iti dayta, nanang? Jakla kayat ti mairaman iti kalukman na. Anya ti kayat mo asawan, Pipita, anak ka? Nagtaod iti kalukwan day tama si nanang. Amangan no saan pa'y nga amo ni Pari Jobert, ama ibusin ti manok nga impatarakan na kinitinong. Ay nawaw! Sa dino manan ti pangipanam kadagita a manok ka, Tinong? Awang bibiyang mo Na, palagipan ka laang Tinong Saan mo ako kadagita a manok? Nalipatang samatan nga impatarakan laang ni Pari Jobert dagitakan ka. Anya pagkungkunam kanya kaya? Amaw! Sa dino nga rod ti pangipanam kadagita? Apay nga inkarton mo? Di mo ibaga nga ilakom? Bayam, igatangan kanto iti lipstick maw. Anyak kolor ti kaya mo lipstick. Ay sardangan nakman si Katinong. Di nak iramraman iti kalukwam. Apay aming mingming amlatan dagiti manok ni Pari Jobert Ninong Pay nga ali malangan tinagbati ti kulungan nga naramig kaw. Ay nawaw. Kasano ko maasaan maibos kat manumatan ti pinartim ken inlakom. Ken maysa.
Dua bulan ng tinapalabas. Sipod inalam dagita a manok. Ngam aging gaita. Awan pa'y matinagitlog. Nagpalawagak tulat tang ka ni Pare Jubert. Sigurado ang maawatan na aday. Ay natinong, no siyak ti sika. Ibagakla ang tipod no kan ko na. Apa yung kumangay? No nga ipabayad na. Ay katrumbang lang ang abayadam ah. Anya ngay nga rod katrawat kamat. Ay, di mo padpadasin ti agipulong ko ni Pare Jubert. Makaramang ka na Naa, amom tinong. Nagpuskol at talaga ti panagrup-rupa man niya. Na? Siyak pa'y laang ti bot-bot ngam. Ha? Saan ka akabutan? Asino ngamin tinangibaga asidaam kan ilakom dagita amanok, ah? Nay, naimbag ta na salaw ka dito'y dalan, Pare Tinong. Ay, kumusta kang paray? Ay, kayo nasayat mo't tata, si Kangay. Ay, kaya nasayata mo ita, Pare Jubert. Kumusta nga, nagitim pataragan ko ang manok. Ada mo siguro nagitlugan. Kaya tangarod ti pare ko paray. Ha? Kuha nga min paray. Nay, apay, anya ti kayat mo ibaga, paray. Kuha. Napukaw mo ito. Dagiti daddo mga impatarakan mau. Diyo daddo maka natay iti sakait. Limlima mo iti nagbatain. Anya? Lima na tinagbati, iti 25 a manok nga, impataragan ka? Ay, pasensya kang paray. No ita lang yung bagak. Madanaga na ngamin ti agbaling nga reaksyon mo kahit. Apay kasta tilang nga managawid lakay. Ada ka di parikot mo. Ay, awanan, salya bakat. Anya ti awanan? Saan ka maawatan? Sayang, dagiti impatarakan ko ni Pare Tinong a manok. Lima na tinagbatin. Kinawan pa'y nagitlog, oray may isa. Sayang. Kasano kumana pasamak dayta? Napukaw na kanong arod. Ay nawang, kat no nakitak nga ingkulong na dagiti manok nga impataraken mo kan kuana. Kasano ko mga agpukaw da? Amangan mo't no, Ang mga nululbudan nak ni kumpare ka Tinong ah. naalam ti kayat ko asawan lakay. Ipadas mo ti pumasyar iti ayan dalakay. Saan mo apinidpidot ti panagpuunam ka dagijay a manok? Gusto ka bakit? Naigagara manuno saan? Rumbang lang abayadan ni Pare Tinong, dagiti manok, apinukaw na. Kitaam ti asawam, pipita anak ka. Apay asaan amatagtagaray. Ay nawaw, itay pay day tananang. Isupay ti makaungat no saludsudak no apay. Apay, anyaman ngatan ti pampanunutan na aya. Uray siya, jakmat amo nanang. Pare Tinong! Pare Tinong! Rumor ka dito! Ay, ni Jubert tagpukpukaw di ta paraangan anak. Tinong! Ay, amu ko nanang. Amu ko no anya ti parikot ti asawak. Amangan no na amuanan ni Pare Jobert tinapasamak kadagiti manok nga impataraken na. Pare Tinong! Ala, mapan mo kasarita ti asawa manakaw. Ay wam, tasangwan na ti kumpare na. Rumbang lang nanang. Saan amabalin asyak ti sumangokin ni Pare Jobert? Taidi pa'y laabi ng laagak ti asawak. Ngam natangken ti ulo na. Adda ni kumparim a Jobert di ta paraangan lakay. Ay, sikapay man la sumango kang kuana. Bakit? Ay nawaw, apay kumasyak nga. Ibagam nga awanak. Panagkunam ka de, kat masulbar ti parikot mo no kasta ka. Panagkunam ka de, kat maliklikam ni Pare Jobert. Kasano nga rin nung namuanan tipod na. Anyang itiramida. Nalpasa ko na. Ay katanyangay nga rod. Ay na. Sangwam ti bunga ti dakes nga aramid mo. Ay na. Idi pa'y abinalaagan ka. Ngam di nakmatimpang pangay. O, anyangay ta. Si kamot lang tagparikot. Paray. Imayak, to may kualaan ti manok ko. Lima lati may sublik Ay di ka gararamid. 25 a piraso tinalam.
kuha ngamin pare Jubay. Ibagam tipod no, tano saan ireklamo ko iti barangay. Ay sana paray, jak kayo ti mabalawd. No kastarod, ibagam tipod no napasamat. Ibagam tinangipanam iti naduma manok. Pasensya kang paray. Ang mo sana nagpukaw dagiti manawk. Kinapudno na ke sindamay. Inlako mo di daduma. Anya, ay nawawa. Pasensya kang paray. Awanan ka itibain pare tinang. Nagtaltala ka ka. Ngam kastoy tinaramid mo. Pasensya kang paray. Bayam ta, bayadak dagiti manok mo na ilako kun sindamay. Mapakawan ka man itinaaramid mo. May sala ang tibagak. San mo to maisubli ti panagtalakon ka? Ay, nawaw! Di mo dadaulan ti panagtalak ti padam a tao ken ka. Ikamkit di iti importansya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oh, sa dino tinagapwa Mari Cecil? Iti bangkag may Marifele. Aga, sunday ta kinagagat mo, Mare. Ay nawaw, kasapulan amare. Tano sa anak nga aggagat. Awanan ati maisaang mi iti asawak. Speaking of asawa, Mare, nalabsak iti terse na itay. Nabartek manay. Imbes at tulungan nak, ay na, saan, taday tagbarbartek ti pangpangruna na. Ay, naimbag man tamaan ano samtikas dyan nga aramid na, Mare. Kinapudno na, mapunpunwanak meten iti asawak, Marifeli. Ay, no siyak ti sika. Ang mga no isina kundi dyan nga andoy. Kasta talaga ti aramidak, no saan pa'y nga agbaliw, Mare. Itimpla na man iti kape. Rizal. Nabartek ka manin anagawid andoy. Sa dino manan tinagiinuman nyo? Nagaduki ka sa lunsodan mo. Ay nawaw, anyang ruti kayat mo, baybayan ka? Ay naandoy, agpanunot ka kumamat. Alauna yan. Saan amabalin ti kasta ka na yun? Imbes at tulungan nak nga agtrabaho. Saan? Taday ta panagin inom mo iti arak tin into naram. Nay, anya ti nakakatkatawa iti imbaga. Ay, awanan niya dos. Itimpla na kiti kaping ta makakapkapi ako. Ay napasensya kan Marifeli. Naladawak iti oras ang nagtulagan ta. Ay, nawaw. Naan-ano ka, Mari Cecil? Kasla, napuyat ka mat. Huwag nga rod, Mari. Nabartek ngamin ang nagawid ti asawa. Una yan day ta nga asawa, Mare. Di na ka lang arudan matulungan iti trabaho, puyatan na kapay. Kasanumot ngamin. Nagadukat nga ibagbaga na idirabi. Kasla kayat na nga aga pa kami. Ay na, irresponsable day dyan nga asawa, Mare. Huwag nga rod, Mari. Nukas tala ka na yon. Agbalin kanton alo siyang, Mare. Isumit lang ti kunak, Mari. Anya nga tano ikam ti asawam iti pagnakman na. Kasano kumangay, Mari?
Pumasidag ka, taya rasaas kuken ka, Mare. Agkape kayo pa'y tatang. Nasayaat man, tanalagip yu ti umay pumasyar. Magayaman ako na si Sail. Awan anyaman na, tatang. Kasladya makita ni Andoy dito balayo Nasa paarim mo, tatang. Sa dino tinapanan na. Ay, jakam mo, tatang. Ay nawaw. Sana yan nagpakadakin ka. Uno, saan mo asinaludson no papanan na? Saanen, tatang? Tatunggal ag saludsudak kat makaungot mat kanya. Ay, una yan day jeng Andoy. Ang malapasin siya kaan si Sail. Sana palay. Tabagbagak tao ti anak kau. Numapan iji palay. Tatang. Na, Andoy anak kau. Apay, sa di naman ang tinagagapwam. Di talaga, tatang. Ay na, sapay na barbartek ka. Sana ka na bartek, tatang. Anya saan ka numadlaw may... Anya gagaram. Apay ngayon may ka dito ibalay. Mabalin ka dito makiturog, tatang. Anya, makiturog. Apay isa ka gagawin. Saan pa yan nagawin ni Cecil? Isa, dito yak pa lang. Maturog. Tanay, nakakandado ti balay may. Ay, anak ko. Kasano ko mamait ka kas kalaasaw. Agawid kan rumwar ka, no kaya maw. Anya man na drama tayo tatang. Kasano lang ay no maumati asawam keng ka, sinaan na ka, Ay naman, nanos niya sa magtatang. Di na maramit di kasta kanya. Ay naimbag ta na panunot mo ti imay dito'y balay, Mare. Umay ko la isubli to'y binulod ko, Mari Feli. Ay kastoy na ngamin, Mare. Napanak gimatang iti asen iti tersina ni Auntie Juana. Adda ka di parikot? Nadakamat na kanyak ti may papan iti utang ti asawam, Mare. Anya? Utang? Impakita na kanyak ti listahan ti utang nila kay Mau kat umabot iti 5,000, Mare. Ay nawaw. Anya man tinut utang dayjay nga anduyan, Mare. No kayat mo makita, mapan ka iti ayan ni Auntie Juana, Mare. Ay ti awanan bain nga andoy. Ay na, Mare. Talagan sa mga awan ti pagbalbaliwan ti asawam. Sakit ti ulo laang ti itidnaken ka. Ay na, Mare, maulawaksan. Awan lang arudan ti makukwartami. Kasta pa'y ti aramid na. Ay saan, Mare? Aramide mo ti ibagbagakken ka ide. Amang ano iso ti pagnakman ti asawam. Ay agsagana dayjay nga andoy. Agawid laang anabartek talaga ang makaraman kanya. Andakon bakit? Naimbag man tanalagip mo pa'y ti agawid, andoy. Una ta, dito mo ti balay ko. Ay, uwan kaya. Ado mo ti basura iti paraangan tayo. Apa, di mo pala pinuuran dagi jay. Tapno saan nga agkaiwara. Saan a basura dagijay? Badum dagijay. Ay, nawaw. Apa, ngayon sa akong may dagi ti gamit ko. Isublikan ka dagiti dadakkel mo. Anya? Nalawag mat siguro ti imbagak, andoy. Apay, kayat mong ulitak pa'y, Ay, kuha mabit lang si Sale. Pagsaritaan ta ko may tinalapat dito eh. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Ala, agsagana kandita. Tagkita ak iti tricycle apagluganam. Sumarunukan ijerwar. Ay nawaw. Anya pa'y laang ter aramidam si kaandoy. Kunak met asumaruno ka ijerwar. Apay anak katugaw ka pa'y ladita. Awan ti karbang amang papanaw kanyak dito balay Ay nawaw. Talaga met nagpuskol ti rupa man niya. Nalipatam samatan. Asyak tinang ipatawidan dagiti dadakkel ko iti daytoy abalay. Ah. Ala,
agawaam ti tumakder dita. Taitay pay nga agururay jay tricycle. Di ka nagpatangken, tano saan, mapan kan ireklamo ijay barangay hall. Ha? Ayun gaya. Nakitak ti listaan ti utang mo iti tersena ni Nana Juana. Ha? Si kamutin ati makaam mo amang bayad kadagi jay. Andaw, si Shale. Anya tararamidan nyo dito'y balay. Kuana nang imayak takayat kon nga isublito'y anak yo. Anya. Anya ti kunam si Shale. Isubli kon to'y irresponsable nga anak yo, nanang. Sakit laeng ti ulo ti itid na kanya. Sana pud no dayta Sisil. Anya ti kayat mo asawan? Agul-ulbodak? Di yu patpat yan ti bagbaga ti asawak nanang. Agsapsapo lang ni Cecil iti pagapaan may. Tapno may yawid na ti lalaki na iji balay. Anya, ayawanan kay tibahin, Cecil. Aglalaki ka? Lalaki? Ay, nawawan doy. Saan ka laamang Marta? Nalaing ka pa'y nga agaramid iti istorya kontra kanyak. Kitpud no mo ti bagbagak. Adda lalakim Cecil. Sige, nupudno ti bagbagam. Mapan mo guyudan no asino man ti kunam alalaki. Pudno ka man kanyak andoy. Pudno ka day, tinaibaga ti asawam. Saan nanang? Aramid na laday jay. Tapno agsina kami. Kat may yawid na ti lalaki na. Ay, oo na yan na ya, Cecil. Kinapudno na. Kanayon na kapag sasawan ti asawak. Iso ano maminsan kung mabainak kadagiti karuba may. Ay, nawaw. Iso matgayam tinakabasol. Iso pa'y tadaganas ng agsaw iti kasta. Ananusak la ti ugali ti asawak. Ay, nawaw, baybay amo na nakaw. Ikan tayo da ya, Cecil, iti pagnakman na. Anyat aramidin tayo. Ay, katanya kumapay nga ay. Agreklamo tayo iti barangay haul. Narigat mo't no saan tayo latan ngagtagtagaray andoy anak kaw. Apay nga itaka lang rin ataw lakay. Itay pa ay ngururayan ka. Yapay ka day, dulor bakay. Ay, adda parikot tayo. Intulod ni Cecil ti anak ta dito'y balay. Isubli na kanaon. Panagkunak kat san anasaya ti kastoy ngay naramid ni Cecil. No kasta. Kukuha ni Andoy nga anak ta dagiti nakasakaw iti asidagtigay. Husto ka. Ay. Talagangawan babay na dya, Cecil. Ay. Kalpasan ti amain. Kastoy kit daing ti aramidan na. Ay, nawaw. Damag kukat nga dalalaki na. Iso akas ta ti ugali na. Aha, nakadamagan mo iti dayta. Dayta mo ti kuna ti anak ta. Ay, mabitang. Anya nga ti aramidam lakay. Mapanak iti ayan ni Cecil, tagsarita kamay. Ibagam to kwa nang agsubli ni Andoy iti balay da. Siya na mabalain nga isula ang tagdisdesisyaw. Anya ti gagara yung tatang? May kakumakasarita si Cecil. May papanitian niya. May papan kada kayo ka ni Andoy. Siguro kumpurmi manan ti indandanon ni Andoy kada kayo anya tatang. Siyak manan ti pinagbalin na adakas. Ay, pudno ka di aya, nga dalalakay. Ay nawaw, amamudak tatang. Ken amok nga amuyo adyak maaramid ti kasta. Ay, no kasta, agululbo na talaga ni Andoy kada kamay. Katuan mat. Ay na, pasensyaan yun. Ng pa-victim lang unay ti anak yung tatang. Iso lang aro din tagar aramid iti kalukwan. Siyak pa'y ti padaksen na iti imatang yung. Kumusta tilakad mo tatang? Imanugot ka din ti asawak nga agsubliak iti balay. Panagkunak, kahit saan na mapasamak na ita Andoy. Nay, apay nga kayo agasawa ka may? Amom, anya. Sana nasaya ti kasjay nga ramid mo. Di mo atulungan ti asawam.
Anya day tangay bagbagayon. Naibaga ni Cecil ti amin kanyak. Iso di kan makapaglibak. Nakitak metla ang tilistan ti utang mau ija tersina ni Juana. Agasam man ta arak amin tinaylista. Awan pa'y makitak nga inutang mo ama si Dawen no makaan. Ha? Ay no siyak ti sika. Ibagam ti pudno iti nam. Di mo padaksan ti asawa mi ti imatang ni nanang mau. Kano sika tinalawag anak kabasaul. Ay, nakitak matanaggapo ni Tata Renato iti ayan mo, Maray. Anya nga itimbaganakin ka. Imay na sinaludsod no pudno nga adda lalaki, Marifeli. Anya? Dayta nga mintindanon ni Andoy kinitatang. Adda ka no lalaki. Iso ang kayat ko ti makisina ken kuana. Ay, nawaw. Pabiktim mat day nga asawa man niya, Maray. Agasam ngay. Si Kapay lang ti pinadakas na iti imatang dagiti dadakkel na. Malas na laang. Tana ibagak amin kinitatang akalukwan na. Agraman dagiti utang na iti tersena. Naibagakon dayta kinitatang. Kita aglaang No patsyenda pa'y laang ti anyaman nga ibagana. Kasanungay, no iso ti paboran dagiti dadakkel na. No kasta ti mapasamak, ay kat makaamu damutan Saan damutan nga ubi? Kumusta mat ti check up mo bakit? Nasaya at maitla kay. Nakasaritam ka din ni Cecil. Wan, ket naibaga na ti amin kanyak. No kasta na raw, agreklamo tayaw ije barangay haul. Sana nasaya ti kasta nga aramidan na iti anak ta. Ay, agtanang ka man bakit? Ay nawaw, apay, masyan ka pa'y lang kan kwa na. Nupod numan nga dalalaki na, rombang laang amadusa. Sana ni Cecil tayan ti bidot. No sana ni Cecil? Asino nga raw? Ti anak ta, ni Andoy. Anya? Kinasaritak itay ni Andoy. Ket nangatula tama ti pride na. Agpudno ka man kanyak, Andoy. Anya ti pudno kada kayo nanang? Pudno ka day, tinaibagam kanyak nga dalalaki ti asawam. Ha? Subong bat ka, Andoy. Sana siyak ti babayin mo. Pudnawon no saan. Kwa, ibagak ayamait no sana pudnaw. Ulbud ka. Pudnaw ti bagbagak. Ada sa bali lalaki akasinsin narak ni Cecil. Iso kayat na pumanawak iji balay. Agsardan ka Andoy. Amok ti pudnawon. Sika ti ayan ti bidaw. Na, Ala, ipanagnak mo asaan ani Cecil ti ayan ti bidaw. No di kat sika. ket no siyak ti biktima. Apay akasta kayo? Ay na, Andoy, anak kao. Aklunong kumatibidot mo. Tamo tayo mo, asaan asika ti pudno a biktima. Hustaw ti ina Mandoy. Isuan na mabalain. Ingkag kidaw iti pamakawan ti asawam. Anya? Anya ter aramidam dito'y balay si Andoy. Pangasim Cecil ta, pakawanin na ko ma. Ay nawaw, saan akas karina ti mamakawan Andoy? Kalpasan tinaramid mo kanyak? Amo ka siyak ti antibidot. Sorry nasaktan ka kadagiti inaramid ka. Ikarik, agsingsing puta kon bakit. Tulungan kan ngagtrabaho. Ipanagnak mo Andoy. Saan nga iti sarita laang? No kasta, okay tang araw dahin. Saan? Ha? Ti kayat ko, kat ipanagnak mo ang nagbalbaliw kan. Saan ko nga ipalubos nga agsubli ka dito'y balay? Aging gaadyak makita ti panagbalbaliw mo. Ay, nawaw! Di mo padaksan ti padam a tao. No ammom a nakabasol ka, ibabam ti pride mo kat agpakumbaba ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurno
para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pudno ka di tinadamag ko nga agawid ni Nana Juanita intun sumaro no abulan, Mari Trining. Anya kumaita, no agawid ni Nana Juanita, Mari Flora. Na, upat atawon ni Nana Juanita iti abroad ngam di ka mailiw kan kuana. Di uray pa'y saanin nga agawid day dyan Nana Juanita dito lugar tayo. Sigurado nga umaylaang agpasikat day jay. Ay nawaw. Ay, jak maawatan no apay akasta ti ibagbaga, Mari Trining. Sa maysa, atapak nga ang mga no agawid laang dito lugar tayo. Taadda kayat na nga itarayan ijay abroad. Saan ba't siguro, Mare? Anya kumangay mat ti itarayan na no bilang laeng? Ay katanya nga'y kumamare. Ang mga no adda kalukwan nga inaramid na ijay abroad. Unay ka matan, Mare. Apay akasta matan ti pa nagsasaom ka ni Nana Juanita. Hamaudyanan na, nakaawid akmat laangan. Uwan nga rod bakit? May kawa kami, di nag-abroad ka. Ay na, sana bale. Taawanan ti plano nga agsublipay ijay abroad lakay. Agnegosyo aklangan dito lugar tayo. Nasaya at nukas ta, Juanita. Ayun gayam, kumusta matan da Flora kan training agagayam ko? Nasaya at dalatamat bakit? Kanayon ko ida makita iti tersena ni Manang Bibang. Ay nawaw, isulat tagayam ti tambayan da nga aging gaita lakay. Iso ang makaungat ni Manang Bibang. Ta nakalalaw da. Agyaman na ta sinong batam ti awag ko, Flora. Si kamat gayam, Nana Juanita. Imawag ka mat. Adda ka di napatag nga ibagam? Si kakit di mat, Flora. Saan ka di nga in-text ko kan ka nga agawidak dito'y lugar tayo? Ha? Ay nawaw, idi kalman pa nga ururayan kayo kini-training dito'y balay. Dumagas kayo mat Ay, pasensya ka, Nana. Ado nga minti as-asikaswa. Ay, isa na bale. Umayak to iti ayan yo, kalpasan ti panaglabak. Nasayat mat nga rod no kasta. Dagasam to ni training. Jak mat nga rod maawagan ti cellphone na. Nagsukat samot iti SIM card. Mari Trining! Mare! Nay, si ka magaya, Mari Flora. Anya masapul mau. Ay nawaw. Ang damat gayam ni Pari Lucas dito'y balay da. Anya kuram. Ay, saludsudak kumano adda ni Mari Trining. Ay wine. Ada di kusina. Mada mga kapay. Ada na patag ngay bagam kang kuana. Adda ko mapare. Ay kasumra ka nga din na. Agdiretso ka na di kusina, may maray. Agyaman naklaunay. Ala, walang nyaman na. Anya ti umay mo ibaga, Mari Flora? Imawag ni Nana Juanita kanya kita'y bigat, Mare. Ay nawaw, anya manen ti imbaga day jay at tao kan ka. Mapanta ka no iti ayan na, Mare. Pwe, iti anya ko maaga po. Alakit din, Mare.
Pagbigyan ta ni Nana Juanita. Ay na, si kalaptan ti mapan Mariflora. Narigat ang mga nupanunutin na at i-chocolate ti ginagarat ha. Saan ba't siguro? Sa maysa, jak kayat ti mangan iti makan ang nagtaod iti dakes nga aramid. Dakas nga aramid nga. Anya ti kayat mo asawan. At tapag at ilalaki ni Nana Juanita ti mangmangtad iti kwarta na. Anya? Nang ko tinagsaritaan nyo, iti kumarim ita, bakit? Kat, anya kumaita? Nagpudno ka man? Apay, ada diyo nagkinaawatan kanina na Juanita balikbayan. Saan man akong purmi ti salsaludsodam si Kalukas? Ay, nawaw. No kayat mo, di si kalaangan ti sumurot kin ni Mariflora. Saan asyak ti kulkulitam? Huh? Si Kaki, di mo, bakit? Agpudno ka man kanyak, Lucas. Adda ka di pa naggustom kin ni Nana Juanita? Nay. Agsalud-suda ala, ang kakasta may bagbagaman. Amang hanmat no may saka kadagiti lalaki ni Nana Juanita. How? Unay ka ti pa nagsasaumong, bakit? Mala, uminom ka pa iti juice, Flora. Ay nawaw, agyaman ak Nana. Awan anyaman na. Aywan gayam, di mo matkadwa ni training. Ay, kwa ngamin Nana. Ha? Anya ako ah. Ay, kwa. Ado ka no tinaskan nga aramidan na ijabalayda. Ay, kasta gayam. Apay kasta ti panagkitam kanya. Dakkel tinagbaliwam Nana. Adda si Mixi kan pimudaw ka. Ay, gagangay na ah. Sa anak ngamin amain initan iti pagtrab-trabahuak. Ay, naimbag ka pa'y Nana. Anya kumangay tinaimbag ichay. Kinapudno na narigat matlaang ti trabaho iti abroad. An-anusak lang, tapno dagos ang makaurnungak. Rabi imat gaya man. Agawid ako Nana. Agyaman ak iti juice, kape, kan tinapay. Mabiit laang, Flora. Ha? Apay ka di Nana? Alaam daytoy. Ha? Anya kay dayta Nana? Ay napasarabo para ken ka. Ginatang ko ijay abroad. Ay wow, nakababain mat kan ka Nana. Ay na, anya kumangay ti pagbainam. Awatum kit din. Sigurado ka magustuham daytoy. Agyaman ak Nana. Awan anyaman na, Flora. Ayun gayam, alaam daytoy para kin ni training. Idagas munto ijay balayda. Naimbag abigat mo maritrining. Oh, anya ti aramidam dito'y balay, Mariflora. Imayak ta kayat ko nga ito'y pasarabo ni Nana Juanita para ken ka. Sana kun adim magas idirabi ta naka-off-mat nga minan ti silaw yo. Ay nawaw, jak ka sa pulan no anyaman dayta, Mare. Ay, sayang mare. Sapay, bag kan tsokolate ti linaon daytoy nga eco bag. Ah, Wen, iso nga awatam kit din. Ay, wen gayam, ammom ka di apim mo daw ni Nana Juanita. Si Mixi pa'y sika. anya kumaita, nupim mo daw kan si Mexi ni Nana Juanita. Na, Sa maysa, atapak nga the foreigner amang mangtad iti kwartana. Dayta ti us-usar na iso asim Mexi kan pimintas ako nam. ay nawaw. Adama nakitak at chocolate iti drawer ta, bakit? Sa dinong ay tinangalami ti dayjay. Ay sos, di mo kutkut yan dayay, Lucas. Salud-sudi lang, bakit? Iso di ka gungit, ah. Ni Nana Juanita tinangtad. O anya, naragsakan. Speaking of Nana Juanita, kano nasabak ko idi namin sanggal daw. Takal mo nagbaliwan nan dayjay nga bakit? Sang ka di nga nangisi mo dayjay iday? Anya kumaita no pimudaw. Apay, ayan na pulot ti ulom ka ni Nana Juanita. Di mo ibaga nga palam. Ay na, tapno ibagakan ka. Awan tiga po na, tapno umapalakin ni Nana Juanita.
Pimu daw kan simik sila ang. Ha? Anya ngay kamo tayo. Ang mga matno adda lalaki a pinagkwarkwartaan na ijay abroad. Mangradi ka man ako na akong bakit? Ay na, ibagbagaklaang matinadlaw ko. Anya ngay kamo tayo. Ang mga nuhusto ti atap ko. Oh, si kamag ti lumabas dito'y paraangan may, Mari Flora. Sa dinong ay ti papanam. Ay nawaw, si kamat gayam mare. Ay, mapanak iti ayanda na Juanita. Mapanak man makitangdan. Ha? Di mo ka dinadamag mare. Ti anya, Mare? Mangipatakder da na Juanita ken Tata Rodel iti laundry shop ken restaurant da. Aya, Wan, talagang agprogreson ti biyag da mare. mas naawak laang. Sa dino nga tamot tinangalaan ni Nana Juanita iti kwarta apag patakder na iti restaurant kan laundry shop. Ah, sa dino kumapay, ti sweldo na iti nagtrabaho iti abroad Plus dyan naglaklakwan nila kay na iti natang amula da. Imposible, Mare. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan mare. Amangan mat no naggapu ka dagiti foreigner, alinoklo ko na ijay abroad. Ay, adday ta kamanen mare. Anya nga iti ammo tayo, Mari Flora. Amangan no husto ti atap ko. Apay nga itakalaang, Flora. Pasensya ka nana, nakiistoryak pa'y ngamin ka ni Mari training, tapno awan makun ko nana. Speaking of training, adda ka dinadakamat na kan ka. Madlaw ko ngamin akas lalikliklikan na. Ay, kwa nana, awan mo't nadakdakamat na. Apay nga rod, adi naman lamapanunot ti umay dito'y balay. Katno kanayon mat nga umay agistan bay dito'y balay, idi sa anak pa yan abroad. Ay, tsaka mo nana. Adda ka di ilimlimad yo kanya, Flora. Nas ka na makapanunot ak iti rason ko. Ang mga no siyak tupay ti mabaliktad no ibagak kanina na Juanita amin dagiti imbagbaga ni Mari training kontra ken kuana. Oh, di ka mat sumungbat, Flora. Pasensya ka nana, adala ang nalagip ko. Lumabasak, Nana Juanita. Sa dino tinagapuam, Lucas. Naggapo man, iji bang kagmay? Abangan no kayat mo ti makitangtan. Ah, Kasapulan mi ngamin ti agtrabaho iti laundry shop kan restaurant ngay patakder mi. Tapno malpas ko maadagos. ay nawaw. Awan parikot iti dayta, Nana Juanita. Mayatak. Sa nabalit, awan meras sa maraming iji bang kagmay. Nasaya at ngarod no kasta. Ala, mangrugi ka ngarudan ninton bigat. Ay, mabalin lat tamay. No, awanan ti bagayaw, agawi dakpay, Nana Juanita. Amangan no agur-uray ti asawa, iji balay. Naimbag ngagsapa, bakit? Itaman pa'y anasapa ka nagrieng lakay. Ay, ina mamakipurdiya, iji balay da Nana Juanita. Kasapulan da kanukit ti katulaw. Anya ti ko nam? Makipurdiya ka, iji ang da Nana Juanita. Naimbag lang at daigatang ta iti bagas. Saan ang mabalin? Apay ta saan, Mike? Di mon saludsudan no apay. Basta no imbagak asaan ka mapan, domngag ka. Ay, nawaw, una yun. Tikit di bang kagtatiin to na ram? Ikaw, Mike. Ita lang ag sideline da tao, di mo pa kayat. Ay na! Mura niya bagbagam, mapanak. Long time no see, training. Naimbaglaan, tanasalaw ka dito'y kalsada. Papansin. Anya ti kunam, training. Ti kunak, ad-ada mintas ka, Nana Juanita. Si kakit di ba, training? Uray si ka, napintas ka mat. Ay nawaw, namati mat adagos itimpagak. O adda ka di ibagbagam, training.
Awan na Juanita. O sige, agpatuloy ak pa ya. Ang mga numaladawak iti papanak. Ay, mabiit lang ang training. Apay ka din, Nana Juanita. Liklik-likan na ka di. Saan ka matan amapmapan ijay balay? Kan maisa. Kasla di mo kaya ti makisarita kanyak. Di na ka din kayat agayam. Ay, kuha ngamin, Nana. Ay, kuha, busy ak ngamin, Nana. Di ta ka na, tagdardarasak. Di ka manaktak. Ay, anay ko. Oh, apay training. Naan-ano ka? Anay, tisakak. Natutukak mata ni Tilansa. Ay na, ipandak ko may ospital, Nana Juanita. Diyak pa'y kayat ti matay. Ay, awun nga paiso. Mabit lang ang tawagak ti kaanakak. Usaran tayo pa'y lang tilugan na. Kumusta ngay matiri na mo bakit? Ay na, naimbaglaangin at adda ni Nana Juanita nang itaray kong ka dito ospital. Wan nga ron lakay. Makitam, ti pa nang ipatag na kanya. Ure likam ka, sana nagdua-dua ng tulong kang ka. Ay, nawaw. Di naksermonan ng alakay. Ay, pagpanunutam kang pag na mamdata na pasama, bakit? Inton maminsan, di mo pagpanunutan iti dakas ti paadam ataaw. Nang runa no awang mo ibidensyam. Umapalak lang amin kan kuha na lakay. Agaso ngay, tad-adapi mintas. Kun adda pa yan ipatpatakder na a negosyo da. Siya, tambay latang aging gayta. Eh, kaya nagagada nga agasawa, di progreso ti panagbiag na, ha? Isosi ka bakit? Agagakamutan. Ay, nawaw. Anya ter aramidam dito'y balay training. Kuha na Juanita. Imayang takayat ko tagkid daw iti pamakawan. Ha? Ay, awan mo ka nagbasulam kanyak. Kinapudno na. Pinagpanunutan kay ti dakas, Nana. Umapalak lang amin kada kayo. Ay, unay mo't daytan training. Anya ngay kumati apalam kanyak. Amin, Nana. Kas kumaiti lang ayo ita. Pimintas kayo. Kan, adda pa yan business yo. Business woman kayon. Saan akas kanyak atambay laang. Ay, na-training. Saan arumba nga apalan na? Ngamin, patyag akabailamat nga aramidon dagiti naramid ko. Agyaman ak unay, Nana Juanita. Sorry man na. Maawatan ka, training. No kayat mo ti agabroad. Ibagamla ang kanyak. Tulungan ka. Ang mga no isuma ti pagprogresuan ti piyagyo kini Lucas. Ha? Pudno, Nana Juanita? Apay kit din asaan, training. Ay na, agyaman ak unay, Nana Juanita. Ay, nawaw! Imbes a pagpanunutam iti dakas ti progreso ti padam a tao, aramidam kit di ida nga inspirasyon mo, tapno biag mo met ti agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga
nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kasano may ang makaruwarak no kastilag. Sapay sigurado nga adumanin ti chicks iti bar apapanan ni ken pare Rome. Anya ti sirsiripong iti tawa si Kakarding? Ha? Ay kwa, awan bakit? Wano? Adamanin kalukwan a planom nga aramidan. Ha? Sigagin di mo bakit awan? Padpadaanak lang no lumabas ni pare Rome. Apay ni pare Rome? Nagtulag kami bakit? Nagtulagan mi ang mga nup kami ita. Mga no? Oy, mayat ti mga nup ita panahon bakit? Sigurado nga adunto ti maiyawid mi ama si Danoa. Sabdangan nakman si Kakarding. Maturog kakit di. Adupay ti maaramid ijay bangkag inton bigat. Pare Kardeng! Oh, pare! Bakit? Ni pare Rumi di tagpukpukaw. Kahit asunday ta, matuloy kami ang mga nupita. Itugot ko ni Blackie nga aso tawan. Anya? Ay nawaw! Na yan, pare Karding. Apay ngamin nga intugot mo pa ilaang ti asaw. Ay nawaw, kapilitan na pare Rumi. Nagrasunak lang ngamin ang mapanta mga nup. Ngamin, no ibagak ti pudno iti asawak, sigurado adinak palubosan mo kwa. Sos, sapay daan ti kawas mo. Kan nakabutas ka pa'y pare. Sana pa rin ko dahil ta pare. Kahit, ti asom ngay. Sa dino ti pangibat yan ta pare. Saan mat amabalin nga itugot ta ijay sentro. Ha? Ipagod ta pa'y laeng iti paraangan nyo pare. Ay nawaw. Sana mabalin pare. Ang mga numakita ni Nanang. Uno saan? Iti kalapaw mo langin pare Rome. Nasaysaya at pa'y pare Kardeng. Agawaan ta nga ron ti magnatarabiin pare. Sikreto talayang mo pare. Lama pa takarotan. Di mo imarmaritis iti sa bali ah. Uyo, adumag gayam ti chicks dito'y pare. Sapay, nagmamayat dagiti silaw. Nagduduma ti kolor na. Unak tumot namin kan ka pare Kardeng. Makapag-relax ta dito'y pare. Iso na lang ta. Kasla nangina mo dagiti arak nga ilaklako ta dito. So, saan na parikot na ita pare? Kabailak agatangan, uray mano abuti ti arak pare. Sigurado ka kanay, pare Rome? Ay nawaw. Ibagak ka din no saan pare, ha? Ala, tumagdar kan dita. Tagpili ka mat iti arak, akayat mo nga inuman, pare. Ano yung turasan, pare Rome? Nakaturo ka gayam nito yung kalabaw mo. Alas 5 ti agsapa pare. Kasanumat ngamin. Ado ti ininom mo nga arak. Ay nawaw. Naskan nga gawid akong pare Rome. Ang mga no agur-urayan ni bakit. Sapay inrason ko ang mga nuptalaan. Ay ngam agwari ka. Mabait lang pare. Abay ka di, pare. Agpulis ka pa'y mat pare. Ah, Ang mga numaamuan ni bakit mo, abar tinapanantay di rabi eh. ayun nagpaso niya. Iyawid mo matlaan ti asom pare. Ang mga nusapulan ni bakit mo. Una pare. Diyan nagtulagan ta pare. Sikreto talang dito yun. Wen, sikretong malupit pare. Mala, agawa ang mga rodon ti agpulis pare. Si kamat ti makamong agrason iti asawam. Awan ti pare ko, ti diday ta pare Rumi. I can handle this. Good morning, Yoli Bakay. Ay nawaw! Apay nga itakalaang Karding. Pasensya ka, Yoli Bakay. May sa Arabi kin pare Rumi, iya kabakiran. Ngam, naksangga sa tawan mo na ano pan may. Aguray ka.
Kasla adda maangot ko Ah, Agpudno ka man, Karding. Naginom kayo kadi iti arak, oo, basit lang. Bakit? Adda nga tibalo ni pare Romy nga arak. Iso rin naman tapno awan ti makunana, bakit? Ay, unay kan, Karding. Kasano laangan no adadakas anapasamak kada kayo? Awan ti rumbang nga pagdanagan, bakit? Sana bahali ta nakaawid akmat asika karadkat. Sa dinaw, tinapanan ni Karding idirabe ay yulay anak ka. Napanda na nga nupnanang. Anya, Iso tinararamid dakin ni pare Romy idirabi Ngamawan mat oray may sa nga inyawid na. kasta ka day. Masurunak nga rod kan kwa nanang. Kay kayat na tirumwar no kas na arabi Katawan mat nga rod timaan ano panda. Agsaysayang dalang iti oras. At danto siguro mo't ati pagswertyan da, yulay anak ka. Kaanon to ngay nanang? Ay nawaw, dayta ati saan tayo nga amaw, anak ka. Yuli, bakit? Paki-charge mo man ti silaw ko. Nalipatak mo nga in-charge itay. Apay, adda ka di manen papananyo inton rabi Ay nawaw, bakit? Padasin mi manen ti mapan mga ano pa. Ang mga ano adamot ton maanupan mi ita. Dua nga aldaw na saan kami anap-napan, gay. Ay nakarding, maturog ka kiti. Iti anya agapo, ngagpuyat ka manen. Sana bale, tasyak ti mapuyat, bakit? Saan asika? Na, takas tapay lati sumbat mo kanyak. Relax ka kadila. Bakit? Kabailak ti bagay. Awang gayam, masapsapa kami arumor ita. Tapno masapsapa kami magngagawid. Ay, yak amukan ka. Awan ta lupaya sa ubakit. I-charge mo kit din di sila ko. Narigatan. Amang ano, malubat ti jedalan. Kat awan tong ti pagsilaw kong agawin. Ay nawaw. Rabeain, gam nakariing kapay laang yuli adakaw. Apay kaday. Kasanumat namin tatang. Rimwar manen ni Karding. Anya, nay, sa dino man ang tinapanan ti asawam aya. Mga nupda ka numanen iti kumpare na tatang. Ay, una yun ay ati kasta. Awan matla ti maan ano panda, ngam kay kayat dala ti mapmapan. Day tangarod ti pakas na awak tatang. Ngam, saan mo takasta ni Karding iti Amagan met na. No anya tatang. Amagan met no at dati sa bale, ngan ano panda anak ka. Anya kumangay tatang. Ay day tati jakam buyuli anak. Iso apaliiwam ana imbag ti asawam. Tapno masungbatan day ta sa lunsod mau. Daytoy tibag nga inusar ni Karding idirabi. Sigurado nga daibidin siya ang maalak ditoy. Maduktalak lang nga dar aramidan na. Agsaga na day ta Karding kanya. Bakit? Ay nadar aramidom dito yung silid ta. Rumor kan at amangan tayo. Saan lang nga itati aldaw Karding? Bakit? Yuli, bakit? Kitaan naklata mo takas ta. At ka di parikot. Ay, awan. Sige, umunakan dita kusina. Sumarunong aktulat nan. Kumay kakid di. Tapno agigiddan tayo amangan. Sa anak pa'y ama Ay bisayin. nawaw. Umay kakid din, bakit? Wala. Kaya't mo aguyudon ka pilaan. Sige, umayon. Kahit, adda ka dinaalam nga ebidensya, yuli anak ka. Awan pa'y nga rod tatang. Ay nawaw, no awan pa'y tinaalam. Amangan no pud no ti ibagbaga ni Karding.
Amangan no datalaang tagpampanuno titidakas kontra ken kuana. Sabali tagparparik na kanyak tatang. Saan ka di anak ko nam? Nga awan ti ebidensyam nga agul-ulbaw ti asawam? Awan pa'y tatang. Ne, anyat kayat mo asawan nga awan pay. Awan pa'y ebidensyak ita. Ngam addan to tatang. Yuli bakit, tatang? Ne. Ada kayo magkano dito? Iko kardeng anak. Agpapaagin kami laang kiniyule. Oray siyak, tatang. Kaya't kumutag paangin. Ikit agtugaw kamot nga rudan kardeng. Si kamat gayam pari Rome. Anya aramidom dito balay. Adda ka din ni pare kardeng Mariole. Adda iti silad mi. Madama nga agin ina na. Apay ka di. Umay ko kumasalod-soden. No kayat naman ang tirumwar inton rabi mare. Apay. Adda manan papanan nyo. Ipaadas mi kumamanen ati mga naw. Ay nawaw. Awan ti mayaw awid nyo. Ngam kay kayat yulat ta ti mapan agan anop. Amangan met no. Amangan no anya mare. Amangan met no adda sa balingan ano pa nyo. Ay nawaw. Si kakit di mo't mare. Siguradwan nyo laang. Ta talaga ang makaraman day ta akong parim kanyak. Numaamwak nga da sa balingan ano pa na. Ay, saan ka magkap? Pare. Kaya't ka kumaama kasarita kahit. Unay gamutan niyo uli bakit? Pwede mo pastagan ti bisita nga eh. Pare. Magkapita pa. Nagyamanak pare kardeng. Ay, uwan gayam. Matuloy ka diti plano ta apapanan inton rabi pare. Shhh! Ikapsot mo ti saong baray. Amangan numangag ni bakit ko, ti sikrito ta. Sabay marik nakakasla ag duwadon ti asawa kay. Kasanumat ana ibagam ti kasta pare. Madlaw ka palpaliwan na pare. Ay nawaw. Nakadlaw samat ni mare. Huwag nga raw. Sayang pare. Sapay adumanan at chicks iti bar apapanan ta kuma. Hay. Anya nga ta. No agpanunot ta iti sabali nga irason mo, pare. Kas kumaitiyan niya pare. Kastoy pare. Adu ti tukak ita pare. Anya nga ta no ibagata ang mapantalaengan agsilaw iti tukak. Tukak. Ayoko na niya pare. Magusto at tinapanunot mo, pare Rome. Tuluan kan nga aglaba, Yuli bagay. Saanan? Kabaila akong daytoy, karding. Sigurado ka kaday bagay? Ay nakarding, no adda kayat mo nga ibagamon. Kuang amen bagay. Ay nawaw, diretsyon na karding. Takas makita met, ado pa'y timurang anasken alabaak. Plano migin ni pare Rumi ti agsilaw iti tukak intun rabi bagay. Mabaling ka diti. Anya? Ay saan? Palubusan ako mabakit. Sayang mo Sapay adu ti tukak ita. Agsagdang ka man si kakarding? Alan bakit? Palubusan akong place. Awan ti rumrumwar intun rabi. Apay kumasang bakit? Awan mo ti dahag sa raramida kay. Anyang ita mo? Ang mga nodagaya man sa bali nga ano pan kansilsilawan nyo iti kumparim. Ay, nawaw. Rimwarmat manan ti asawa miuli anak ka. Pinalubosam ka day. Una nang, adda na panunot ko nga aramida. Sabani at talaga ti agparparik na kanyak nanang. Ay nawaw, di mo ibaga surotam ti asawa manakaw. Kabailak ti bagik nanang. Sapay rabi ay anak ka. Di nakpakadanagan nanang. Da kayo pa'y laang ti makaamu dito balay ha.
Sige, tagrubwat akon. Tasurutek tinalaing nga asawa. Naskan kaday nga aramidem dayta, Yuli anak ka. No saan ko nga aramiden daytoy, nanang? Saan ko amaamuan ti sungbat dagiti sa ludsud ko? O sige, dita kayon, tagrubwat akon, nanang. Ay, nawaw. Apay nga itakalaan, pare Kardeng. Pasensyakan pare Rumi. Inayayok pa yung amin ni Yuli. Tapno palubusan na kalahan. Naimbag man, tapi nalubusan na ka, pare. Hindi man amo ti asawa pare. Yung lahat-lahat tang manugot arumwarak. Ay, nawaw. Ha! Pare, sa bali tagparparik na kanya. Ada ka diti parehot pare Rumi. Sigurado ka dia. Mariole? Yuli! Oh? Apay kasla naklaat kayo, nakakita kanya? Pare Karding, pare, umisbuak labi ita. Pare, sikapay lang ti makamu asumango iti asawa man. Pare, dita ka, pare. Pare Rumi! Di na kibati pare! Ikunam kanyak, mapan kayo agsilaw iti tukak. Di mo imbaga kanyak at tukak gayam dito'y barti umayo silang wan. Yuli bakit? Mabaling ka di nga itiruwar ti pagsaritaan ta. Nakababayin ka lagi ti tattao dito yung bar. Andik. Ipataman ti buko bakit? Kurang pa'y day tadusam para itinaaramidam kanyak, Karding. Italahan mo't nagbar kami kini pare Rumi bakit? Kunak tumat nga mingkat. Nga sabali nga ano pan kan silsilawan nyo iti kumparay. Agpud no ka man kanyak, Karding. Mano ti babaim dito'y abar, Awan bakit? Awan ti sabali a babae ti biyag ko. Si kalaan. Ulbod! Ay, saan bakit? Saan kang ulbudan? Kahit ko lang mati agapi-hapi, oray sagpaminsan laang. Masapol ka di nga grason ka. Maan-ano ayan no ibagam kanyak akayat mo ti uminom iti arak. Ti inggatangan ka kuma iti inumam ije balay. Saan aday ta agrason ka pay laang amang anop. Wenno agsilaw kayo iti tukak iti kumparem. Di na kong sermonan abakal. Ala, tumakder ka dita taagang ugdan. Rabiain, yung nakalalaaw kayaw, Yuli anak ka. Ay nawaw, asino mo ti saan apumudot ti ulo na ngay, nukastoy ti asawa na. Ay na, saan ka maawatan, anak ka? Amo kun tipod no apapapanandakar din kan ti kumpari na nanang. Saan apod no amang anop kan agsilaw iti tukak ter aramiden da, nukasta arumwarda. May sa abar ijay sentro ti papapananda nanang. Kat sa dino nga ron ti pangipanam kadagita ula sa nakaw. Usaran ni Karding nanang. Yuli bakit? Pang-aasim ka di. Di na ka umamot paturugin iti wara. Naglamag siya. Ditakan, di kan agreklamo si Kakarding. Ay nawaw. Uray anya ter aramidam, di tarwar ti pagturugam ita arabi. Oh, daytoy tulis mo. Umanay mat siguron dayta. Please man, bakit? Pastrigan na ko na, Ay please. sumardang kan Karding. Kalpasan ti panagulbod mo kanyak. Yuli, bakit? Maturog kakit dita masapa tayo amapan ijay barangay hall inton bigat. Barangay hall? Anya taramidan tayo di barangay hall, bakit? Hindi mo ibaga nga, idarom na. Kasta talaga ti planok. Bakit di mo kumaramidan ti kasta? Diyak kaya ti may bapain. No di mo kayat ti may babain. Ibagakan ka. Day tadakas nga aramid mo tinakababain, Karding. Ay, nawaw! Aramid akalukwan katliklikam. Tapno mailisi ka iti anyaman a mabalin a pakay babainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, bakit? Delikado man ayun. Ha? Anya ti delikado ngay bagbagam Arman. Ni tatang mo Diyak maanawang agsala-sala iya paraangan da na Yolanda. Anya? Nabartek manen ni tatang. Di naman amo ti lubong na. Ay, una yun ni tatang aya. Mangibabaeng. Suskit no maya ti sasalaan na. Santo agpukka-pukka o iti. Let's dance, baby! Kung kunana. Ay, unay matan ni tatang. Sige, mapantay iti ayan na Arman. Mapantay yawid ni tatang. Let's dance, baby! Oh, yeah! Come on, baby! Isarding mo Oh, tatang. yeah! Agawid tayo. Let's dance, Tatang, baby! husto ko manday ta. Kitain yun Buy-buyaan da kayong dagiti karoba nga agsala-sala. Fans ko na kita! Makagsakan ka ang bubuya kanyak. Isuakas to'y ba'y daramidig! Kaya daramidin nyo tatang. Ayan, Gusto ba nyo matan tabado yun? Ay, por Diyos. Yeah! Pagsalak anak ko, soba! Tatang di kayo Yes, naagbain iti day tangar aramidin nyo. Yes, yes, Agbado baby. kayo mata. sus. Baby! Ay, na. Saan lang atibadok si Ikatek pati sa pingko kidi? Ay, natatandaan ka. Ay na. Di mo ibabati sa pinong pangasin. Ay, nawaw. Bakit? Anyang iti aramitan takin ni tatang. Baklaya mong tayawid mo ni tatang ijebalay Arman. Ay, na. Kamalak nga tabaklayan ni tatang. Una, nagkutong ni tatang. Kabagalam abaklayan, alam, agkunoy kan Arman. Makamu di tan. Umay kang tatang. Ano sa ramedom kanyak? Doon paglayan mo naman! Ay, umay ka din tatang. Ay, nagiyaman ak. Nakaturog matlaangin ni tatang Lorna. Parikot at talaga ni tatang lakay. Wan nga rod bakit? Kaslaubing abasit abinaklay ko itay. Nalagaan mo't gayam ni tatang. Kasano asaan analagaan kat arak matlati ipapaunag na. Nagbasitikan kanin na. Sos, mabiit ati apit na no kasta. Nasa paa nga ayaban ni kamatayan baka. Ay, uray idi si bibiyag pa'y day dinanang. Pagparparikutan nan ni tatang. Sapay agsala-sala kan agkanta-kanta no kasjay amabartek. Ay, anya nga tayo ti kasayaatan nga aramidan. Tapno sumardangan ni tatang iti kaiinom na iti arak. Tatang, gusto kumamatan ati panagin inom yo. Amangan no agsakit kayo, kat anya pa'y ti mapasamak kada kayo. Sa anak to ang makaputan iti oran na klase iti sakit. Kan may sasakit lang dito. Mamarte ka. Tatang, Ay, abay kami na yan, buting kayo ti sakit.
Numbay-may sa mo lang, titurong tayo amin. Saan kayo lang agigidang kay? Awan, di bimato. At tao, nako, awan. Tatang, saan nyo kumamot nga iyaling-aling ti bagbagak? Apay, asino kumangit ti marigatan no bilang agsakit kayon to? Ay, Dahita kumamot at ipanunutin nyo? ay, nawaw. Yeah, una nga ron na anak ko, enjoy life while you're still young there. No, kunak nga sana nga sakit sa tatang. Ito na ito na ko na. Ipapili mo ko mga sakit. Saan ko na lang rin? Nakasalsalon na taga-tao. Pag-isagsakitin na. Ay, nawaw. Nanene, papanan nyo nga tatang. Apay ating makder kayo. Mapana ka garam. Ay, saan tatang? Agsubli kayo! Tatang! Ay, awanan kay tibain si Karumyaw. Kidda-kidda yan nakmutan. Gusto na na kanya, Yolanda. Anya, ay saus! Eh. Pakpakawan, Romeo. Kat no nagalas ka lalaki. Nya nagalas masasawa, Yolanda. Ganun saan ka ba nga agin nagdayo iti kinatal kini PJ Fernando Pujanyo. Ay, nawaw. Nagpuskol mo tarupam amang ibaga iti kasta. Agawid ka kitdain. Nabarbartag ka manon. Dakay gawid. Dito yak pa'y parangan ti balay mo. May tiyagis tambay dito. Umay ka man gandi sa agsalat. Ay, saus! Di nagguyodan na Romeo. Ay! Agsalat ti Chacha Yolanda. Ay, just kika! Di kag sala-sala iti sangwanak si Karumyaw. Oh, apay ngagkat-katawa ka, Arman. Ni tatang abakay. Apay man ni tatang. Ay na, kit no nabarbartak manan. Naulaw manan ni tatang. At dahi paraangan dadana Yolanda. Agsala-sala manan. Manan? Kit no ijay mo ti kay kayat na papapanan. Kursunada ng samat ni Nana Yolanda. Anya? Nakitak itay aginuyod ni tatang ni Nana Yolanda. Nagsala iti tiyatya ni tatang iti sangwanan na. Ay na, mangibabain at talaga ni tatang. Iso ang nagkatawa ak, gaputakas lamayat mat ni Nana Yolanda nga agsala iti tiyatya itay. Uray awan tukar na. Anya? Wan bakit? Angam, kaslama ba inlaeng nga agsala ni Nana Yolanda? Anyang ba't ni tatang? At iwan na pa yung jay sulpeng nga ubing apapaanawa. Anya talaramidom dito kusina mi tatarom yo. Kan kanumot kan ti sidang may. Ay, nawaw. Hindi ako sinami bagbagam. Ganun balay mo dito. Tatarom yo. Sambali ang balay tinaturong mo. Balay mi daytoy. Inibos mo sa payan ti sidang may. Pumano ka dito. Kismosa ka. Ha? Chismosa ko nampay yung kanya tatarom yo. Pumano ka sa gabak na. Di naksingan iti panlangan ko, ha? Panaw! Arman, kantingam. Nay, apa yan bakla? Nakatugangam. Ang DJ kusina may amang mangan. Anya? Kunak mo po sa yagkalkalong iti kusina. Iti mapangko kitaan. Ni maggayam katugangam. Ay, nawaw. Oh, Apay nga igibalayo tinapan na nanganan. ibagbagana. Nga balay da kanday jay. Kat siya ti papanawin na. Anya? Ay,
Kinanan samatan amin, di pangrabian minton madamdama. Terus Sam. Umay Carman, adala ang dita kusina ni. Ha? Nay, una yan ni tatang. Nakaturog matan iti sufami ni katugangam Arman. Nakaigampay iti lupo ti manok. Kita man eh. Ay, nawaw. Yan. Mangibabain at talaga ti katuganga. Ay nawaw. Inibos na lakit din ti fried chicken. Asidain may kuma. Ay na. Sapay nagdadak kila lupo ti manok. Dahil paborito nga min ti kaduwak dito eh. Ay apo. Ay na. Fried Ay, chicken. kwa, bakla. Ay, kastilangan. Mabidlaan ta pagkatag ni tatang iyawid. Ay, pagsasaritaan tayo tulangan inton madamdama, ti perwisyo ngay naramid na. Ay, aglisi ka, Lorna. Tay paidak ni tatang iti sofa. Ay, nawa. Anya man ang tinapasama kin ni tatang. Ay na, kat nabartak man na. Mabit lang tayo yornos ko ni tatang. Ay, una yan ni Tangtang. Di naman ng amo tilubong na. Ay na bakit? Ay, adasaan anasayat nga inaramid ni tatang ije balay da bakla. Ah? Anya ngay man ang tinaramid na. Ala, dumngeg ka ta ibagak amin kan ka tinapasamak. Ay na friend, siya kung tiagkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid ni tatang ken ka. Awan baso mo kanya, Lorna. Itatang mo tinagmaso. Awan impati na fried chicken. Ijala mi sami. Kinanaamin. Wan nga rod, nadakamat ni Armanday ta kanya. Hindi ka madanagan. So katakjakin na ni tatang a fried chicken. Nagpagatang akon kin ni Arman ijay ili. Ay naagya mo nagarod no kasta, Lorna. Parikot mi nga agasawa ni tatang ko. Di mi amo kin ni Arman no anya ti aramidan mi. Nagbalin matan apasaway ni tatang. Tatang, igya mo tinalabas nga arak. Madiday tangar aramidan yung. Apay ay alapdan na kita ramida, Lorna. Kahit kung arutag baratak man. Tatang, No kayat mo alasayahat ka kanya. Di nakpakibiyangan na. Naawatam. mun tatang. Nasayahat man. Tamawatan tak, Lorna. Sak kasapulan titulong mo. No kayat mo. Tagbartag. Tagbartag ka ba ta? Malaksid ka piluso po kayo. Natangkan pa'y ti ulo yung. Ay nawaw. Adayamit naluknang nga ulaw. Apay naluknang ka ulaw. Kamok yung natanggamag amin. Yeah. Ay natatang, Nagkagro. isakit ka laeng. Nalabos nga minan ti panagin inom mo iti arak. Nakababain ti inaramid mo iti balay da bakla. Kinan mo amin jay si daan da fried chicken. Adayamit kastang inararamig ko. Kano diyang magsisiday chichikin. Anya? Ay, anya nga taaya ti aramidan takin ni tatang lakay. Diyak amo bakit? Nakarumat nga agpaiso ti aramidan na. Pero wisyo dito'y lugar tayo. Mariribo ka na nga agpampanunot no anya ti aramidan kin ni tatang. Mangibabainan at talaga. Awan mo't nga mindenggen na nukas jay abagbagaan. Isupay kit di ate agunget. Wan nga rod lakay. Ay, masikura na ka talagan. Inton kwan siya kung tiagungat. Ha? Mapunuan ak matan lakay. Basit laang tinabat-bati a pasensyak kin ni tatang. Maawatan ka kit di abakit. Nabayag kan nga agan anos kin ni tatang. Ay ngam, agtanang ka kumalaang. Uray kas dyan ni tatang, laglagi pa nga isupay laang ti amam. Lakay.
Lorna. Apay tatang, nabartag kayo manin asimangput. Day talatan ter aramidin nyo nga inaldaw. Ay wow. Gawa na Nagbayak to. Nagbartag. Imbag man tamuyo pa'y tinagawidan nyo. Siyempre mo na. Mata. Makaisbuak. Mapanak dyan siya. Ay, tatang, saan adita ti CR? Ref day tatang! Anya nga rin pasasawag. Misbuak yun. Ay, nawaw! Inis bumatan to nagtiref tatang! Ay, na Diyos ko, anyan tigas na nga ramid yun tatang! Ay, no! Grrrr! Grrrr! Luna. Uy, Luna. Uy, bakit? Ay, anya ka di mapaspasamakan kaya. Agnger-nger-nger ka mo nakaslaan Ay na, sumbatan na karman. Dakas ka di akabilin ti ama. Sumbatan na, talaga dandanin, Arman. Anya ti dandanin bakit? Basta dandanin, naumakon, kaslapay kit din mabagtitag. Anya? Sumbata mo na di damdamagak. Dakas ka di ti mangkabil iti ama. Ay, nawaw. Anya ka din dahi ta asasawam. Ay, bakit? Agkalma ka kumalaang. Ay, sos, dakas no kabilam ni tatang. Tatang mo dahi jay. Ay, agoray ka man. Anya ramin ayaman na, hindi naramid ni tatang. Apay akas talauna yan ayati pungtot mo. Hey, kasano? Inisbuan na jirep. Linukatan na ti rep sana inisbuan. Ha? Awana na ang siging jirep. Agraman dagiti makan akarga na. Anya? Inisbuan ni tatang di o nagtiref? Ay, nawaw. Wan nga rod lakay. Impagarupnan sa asiar tiri daw tirep. Iso ti linukatan na sana inisbuan. Sus, Sapay nakaadado ti isbuna. Ay na, ay makapaungot at talaga ni tatang ang lablabusan. ay, po aya. Anyamatan ni tatang? Nga mala, kastoy na bakit? Dumngag ka kanyak. Dakas ngamin no kabilam ni tatang. Kastoy langan ti aramidam kan kwa na. But-but ngam. Kampay ide, papanawam dito'y balay. Nasaya at mat, tasaan ka anabartak ita, tatang. Oh, adto yan dagiti kawus mo. Pumanaw kan dito balay me. Ay, papanawal na ko dito'y balayaw. Lorna, anak ko. Wan, tatang. Pumanaw kayon dito'y balay. Gaputa sakit kayo mutlaang iti ulo mi nga agasawa. Awan ti amok, apapanan, anak ko. Ay, nalako mi mutan iti day dinanang mo, di sigod abalay tayo. Kasanuak nga ruran, Ay, kat anak ko. makamu kayo matan na. Nauma akon kada kayo. Alain nyo amin abado yaw, kat pumanaw kayon dito balay. Ay, san anak ko? Di nakpapanawin. Ay, pangasim ka day. Nukas tangarod. Agbalbaliw kayon, tapno di kay papanawan, tatang. Una anak ko. Ikarag, agbarbaliw ako. Sana kung nagbarbartag, basta di nakpapanawin. Masan ka kumakanyak, anak ko. Why? Ay, nawaw! Uray anya ti mapaspasamak, di tay gamdan akabilan tinaganak kada tayo. Gapo ta isuda ti nakautangan tayo iti biag ditoy rabaw ti daga. No awan dagiti naganak, saan tayo met an naiparswa nga anak da. No addaman na aramid da kamali, biyang tayo met nga anak ti mangbagbaga, wenno mang palagip kadakwada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oops! Oh yeah! Pam param pam pam! Yahoo! Nanang, Param ano naman taramidin nyo? Pagsalsala kayo, ano? Aywan anak ko. Nagragsak ngamin itang aldaw. Ay nawaw! Ni, anyat pakaragsakan nyo ngay, nanang. Ay ko di man anak ni Ruding at Tagadaya. Di ngay inauna nga anak na anaga-proud. Ni ka di Joy a nurse si J. Canada ti dakdakamaten nyo? Wain anak ko. Ni ka, api nga rin nagkatawa kayo ngay. Anyat napasamak ka ni Joy aya. Si Mang Pait ni Joey ang masikog. Aniya? Dirigat na. Adda kanupay asawa di lalaki anak kasikog kingkwana. Ay, apaw. Chismis man daytan, nanang. Ay nawaw, saan at chismis dayto? Gapaw ta agpaisaw ang napasamak. Iso ang nagbalik bayan ni Joy, gapaw ta masikog. Ay, Amaw, naragsa na anak kaamo iti dayta. Nagmayat adamag. Nangruna kahit adamot asawa ni Joy. ay na. Nabayagan na nakisina ni Joy iti asawa na, nanang. Nagsinadan ka ni Samay. Ay, uray pa Andrea. Saan aligal ti panagsinadak ni Samay? Nausam ngamin iti lalaki ni Joy. Nangruna no gwapaw. Isu nga ita, nagpasikugan. Ay, Mercy, anya tar aramidem diti paraangak. Pasaray kumita ka mo't dita balay darudeng. Ay, kwa. Naganak ka din ni Joy nga anak ni Rudeng Dariaw. Ha? Anya tiamok dita ngay Mercy. Sa anak mo at chismoso akasking ka. Di talang agchis-chismis tar aramidem. Ay nawaw. Sika mo Dariaw. Saan mo't achismis ti bagbagak? Tapod numat anasikugan iya abroad ni Joy. Pilipino ka day tinang sikog kingkwanawin no, purinar. Diyak mo Sika talaga Mercy. Sakpay lang mo ti pagdamagam. Shhh! Di kan sumanao Dariaw. Nakita ko ni Joy. Di man Rimor iti balay da. OMG! Talaga ang nagdakalan ti tiyan na. Makitan ti ebidensya at talaga ang masikog day ta ajaw. Mercy, agawad ka. Do'y talag sipsipot iti ichismis mo tar aramidam. Nagalas-tagas tang ugalim. Sumadang ka man Dariaw. Imbag kuman ujak amo ti aramid mo. Anya nga aramid ko? Kano adam kabit mo iday. Kaamong day tangiwat mo masya. Awan ti makaamong at takabit ko. Di nakpapanawon iti paraangam. No di mo kayat nga ibagak kinibakap mo. Ti maipapan iti palimod mo. Ay nawaw! Agawid ako ni Rohel. Ang mga nururayan ako ni nanang ko. Andrea, kasla saan tang agayan ayat? Umyan kan dito'y dagos ko, ita arabi. Saan ang mabalin, Rohel? Agungat ni nanang ko. Saan nga agungat day jay? Sige, kastulangan. Itulod ka naman ang damay di balayo. Basta, agtalinad ka pa'y diti dagos ko iti sumagmamano nga oras. Sige Nukas dati kayat mo, Rohel. Andrea, ay ayatan ka. Sikat ibiyag ko. Ay ayatan ka mat, Rohel. Ay nawaw, si kamanang tanda dito para agak balsay.
Anya kumangay, Daryaw. Kas kala CCTV dito lugar tayo. Di tala chismis mo ti sipsiputam. Ay dawaw, nagdakkel at talagaan ti tiyan ni Joy. Kaano nga tanga ganak day ta babae, Daryaw. Diyan mo Diyan mo't pakibibiyangan ti biyagda. Anya kumangay, no nasikugan ni Joy, igi abroad. Siguro, saan laang amay may sa alalaki tinakirelasyonan na, anya Daryaw. Apay mat, ana ibagam deta Marse. Kaano na asam iti lalaki ni Joy? Saan da pa'y lang agasawa idi ini siya may? Adaw tinagbalin aboy prin na. Ay nawaw, amum amin dagita. Kaamo ka? Siyak pa'y ti kunam, Daryaw. Amok ti mapaspasamak diti barangay tayaw. Ay nawaw. Kaslakin ni Marites at agalaod. Pasig nga inauna dagiti talungan nak na. Ha? Ay, ijak amo deta Oh, Ay, makitam. Nujak imbaga, di mo amaw nga agpapada nga inauna dagiti talungan nak na. ha? Di mo na nga anak na. Pulis ti amana. Di may kadwa, soldado. Di mo may katlaw, armay. Ay nawaw. Pati dagita amom. Apay di mo mailasain. Saan nga agkakarupa dagiti anak na? Ada na po daw kun ada mo nangisay. Ay. Sika talaga Marse. Nagadaw nga mom. No ada kaya mo nga maamuan, maipapan ka dagiti karuba. Agda magkalaang kanyak. Ay nawaw. Ay dati, katawam na Marse. Nagalas apa kasaritaan ti karuba. Kababain. Kababain day tangaramay. Apay ka man, na Marse. Nagabrod nga agpaisaw. Ngam na panla nagpasikaw. Awan sir-sirbi na nurse iyay Canada. Ay, apaw. Di ka di Joy, titak na kamatam na Marse. Wan, kakaruba. Piman mo't anang ilumblumang iti sikog na. Apay, mailumang mo ayat isikaw. Pulos mo't Ay, unaya. Nanang! Ay, apaw. Nagadayuak pa ilaang ng detabusis yung timangmangag ko. Agawit kayo kidin. Agchis-chismis kay man dito yan. Ay, di nakpakibiyangan, Andrea. Agpay sumait ang masikog ni Joy. Ngam sana rumbang day tangar aramidan nyo. Adaya premyo yun agchismis kayo. Hindi ka mamasumana o, Andrea. No kaya mo ti agawid. Agawid ka lang. Saan asyak ti pagawidang? Tabi si Ak. Kunak no, di mo amo dagita nga ibagbaga ni Marse may papangin ka Joy. Amok dagita tata Dario. Ngam saan ako na nagtagtagari. Anya ngay kat nailaw anak mo't nga rod iji abroad. Ita nagdakkelan ti tiyan ko. 5 bulan ang tisikog ko. Mababainak nga rodan arumrumwar tata. Ay na, may bayam lang dagiti tao at sismusa. Rumor ka lang tano kaya mo. Imbag ka pa'y tata Dario. Maawatam ti sitwasyon ko. Kinapudno na, nakaro ti panagbabawik ang nakirelasyon. Ha? Taapay Joy? Pinanawan nakmatlaang ti lalaki ang nakasikog kanyak. Imbaga na ngamin abaro, iso anaawis nak iti kayat na. Ngamgayam, 5 ti putot na. Ay nawaw. Iso nga agbababawi ak ang nakirelasyon ijay Canada, tata. Amuyaw. Nasingpet ni Andrea nga anak kaw. Awan pa kasarsaritaan na. Nauma a babae. Ay nawaw. Agsao ka man ako na ako Marse. Talaga may. Nagado tinagsikog abalasang dito lugar tayaw. Ibaba indala ti bagbagida. Kastamutan ti pamilyada. Saan dala tultuladan ni Andrea nga anak ko. Dayjay ati balasang. Saan nga agsapul iti lalaki amang sikog kingkwana. Naglaing ka sumao Marse. Masaksakitan mo't dagita pangibagbaga ami ti kasta. Ay nawaw. Talaga na sakit nga klunan iti kinapudnaw Daryaw. Marse, tao tayo laeng nga adda pagbiddutan na iti biyag. Saan tayo aperpektaw? Aha, di ka mamad ita Daryaw. Nga,
Tapno amuyo ka karuba. Ada mailim-limid ni Dario kay. Na, Nilimlimod na nga. ha? Ay, marasi pa nga asim at di mo ibagbagat yung maipapangkanya. Apay niya tilimlimod. Saan nga mo ni bakit na nga ada chicks ni Dario? Ay, no. Apay ngayon baka marasay. Awanan ka tibayin. Agsapsabol ka sa mo itapa. Ha? Magasangan ka gapot agpay sumait nga da kapit mo. Ay na, saan ka lang nga babae? Dinanog ka marasay. Si kan tinumero una chismosa dito itero alubong. Yeah! Manang! Ay, nawaw. Ewan niyo! Apay nagtipat-tipat kayo. Ay, maragsa ka nakgarod. Gapaw, taagap apa itanda Dario kanti asawa na. Ay na. Ay, apaw. Pakaragsakan nyo no, adagap apa Ay, nana. nawaw. Madi ati kasta. Ay, mayat anak ko. Madi! Dakas! Saan adakas? Makamo kayo. Ko na ya. Kababay hindi tangar aramidan nyo. Saan nakababain day ito nga aramida? Kababain nga ro. Saan ko na, mate? Apay ayaman nakibiyang ka anak kalaang, Andrea. Ha? Apay ngagsangsangit ka, Andrea. Ni nga minanang ko. Apay ni nanang mo. Nagapa kayo? Juan, nalabas tararamidan na. Mangibabay ni Jelo Carmi. Ha? Napakla na chismusa. Awan ti kabuteng na. Pakaragsakan na no da madadal a pamilya nga chismis na. Ay, nawaw. Kaya, amo ka din ni nanang mo, ti may papan ka data? Diyak kaya't nga ibaga nga da relasyon ta. Ang mga nanyapay ti ibaga na kadata. Andrea, saan ka nga gawit iji balayo ita arami? Ha? Maturog kan dito'y dagos ko. Adda arami din ta, Andrea. Apay ay ka lang nga gawid, Andrea. Nagngawang ka. Haw, kasarsarita ka. Sumungbat ka ah. Apay asaan ka nagawid dito'y balay, idirabi ay? Kasano? Siyak ti mababain iti aramidan nyo. Ibagbagada at chismusa tinak. Apay kung maapaapektar ka kadagiti kakaruba. Agpay sumula ang dagiti ibagbaga. Ay nawaw. Saan narumbang nga kay sa istoryaan ti aramid dagiti kaaruba? Di talagsipsipot ti chismis yu ti ammo yung aramidan. Ay, sumadong ka, Andrea. Aga patamanan, no kasta ti Jarmaw. Anya payla ang ti aramidam, Andrea. Mangan kan mulmulaga tamla ang dagiti taraon anak kadasar iti lamisaan. Kaslawan ganas ko amangan nanang. Kasla da birbiro kakamakan. Ha? Anya te? Ha? Apay nga agdulduo ka, Andrea? Andrea! Anya ti mapaspasamaking ka! Andrea! Ay, nawaw. Si kakadidata Marseng. Apa yan? Nakadalungdong ka alumabas dito'y paraangak. Anya ka din tayo mapaspasamaking ka. Ha? Kuha. Itaman pa'y anak ulimak ka, Marseng. Lingling dampay tarubam. Kasla di mo kaya't amakita. Ay, kuha, Dario. Apa yan? Maikaw akin ka, Marseng. Di mo itunggal lumabas ka dito'y paraangak. Kat damagam noon naganakan ni Joy. Ay, sige. Tama pa na kung Dario. Mabit lang, Marseng. At dapat ibagakin ka. Anya day ta, Dario. Siguro, naragsak kay tanan niya. Nagapa kami, kinibakit ko. Gapo ka nagit imbagbagam. Ha? Imbaglakit din. Ta nagkinlaawatan kami mo lang. Gapo ta nagbabawya kong dayjay nga inaramid ko din.
Salbag ka karuba. Tirumbanggan ka kat mapapanaw dito lugar tayo. Tismosa ka. Ay, di na katawaan kakaruba. Kababain. Eh, anya nga ita, Mercy. Ha? Amumot galam tagbay. Anya nga tirik na ita, ti maichismis ken makatawaan, ha? Ha? Nasakit, saan ka din? Nagadaw dagitag kakasakit as sinasawm ide kada kami. Inwaragawag mo ni Joy alas si Kugan ija Brown. Apay nga ita, kadi mo mat itismis ni Andrea nga anak mo, tas sinikugan da gayam. Ha? Tirigat na, at damat asawa din ang sikugin kwa na. Nagbalatag, matlaking kadagiting bagbagam. Kwa? Di kan makasao. Imbagbagam pa'y, anasingpat ni Andrea. Na maababae kung kunam. Nagpasikog matkin ni Rohel, nga da asawa na ijabraw. Oh, Ay, kwa? Mababain na kaundaryo. kunak man, no awan babain mo, Marce. Isungag na kam kan. Amom itan tirik na ti maichismes ken makatawaan. Jak kaya terubar, manjakaw na. Uray siyak nanang. Mabainak mo tinarumwar. Basol ko, anak ko. Ay, apaw, basol ko. Agbabawi ak. Matigayam ti ak chismais. Nagado ang pamardayat imbagbagak. Gayam, mapasamak making katikasta. Nagpasikog kamot iti adaan asawa alalaki. Ay, apaw. Nanang. Mababae na ka talaga, anak ko. Ang sing-sing pita ko. Maday, ti ang tis-tis mais. Ay, nawaw! No nakaaramid ka iti saan anasaya at iti kaarubam, agkid daw ka iti pamakawan. Kang runaan iti amin, kat tinaimpuswan a panagbalbaliw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.